함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해 크고 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч бидэнтэй үргэлж хамт байж биднэр дамжуулан агуу ариун үйлээ хэрэгжүүлж байдаг Бурхан аав таньда талархаж байна. 우리 대학생들이 이렇게 한 자리에 주의 말씀 앞에 모였습니다. Манай оюутууд маань хамтдаа нэг газарт эзний өмнө хамтдаа цугласан байна. 우리의 마음을 하나님의 말씀으로 굳게 붙잡고자 이 자리에 모였습니다. Бид бүхэн зүрх сэтгэлээ Бурхан таны өмнө баттайгаар зууран барийг химээсэндээ энд цугласан байна. 오늘과 내일 말씀과 교제를 통해 우리의 마음이 흔들리지 않도록 하나님 지켜주시옵소서. Өнөөдөр болон маргаашийн үг нөхөрлөөр дамжуулан бидний зүрх сэтгэл ганхахгүй байхад минь та сахин хамгаалж өгөөрэй. 각 학교에 들어가서 참으로 그 학교에 다른 사람들에게 본이 되게 해 주시옵소서. Өөрсдийнхөө сургуультай очоод тэнд байгаа бүхий л хүмүүст үлгэр дуурайлал болоход нь туслаарай. 그들에게 복음을 전하는 우리 형제 자매들이 되게 해 주시옵소서. Тэдгээр хүмүүст сайн мэдээг тунхагладаг ахын дүүснэр болгож өгөөрэй. 이 시간 하나님의 말씀으로 우리의 마음을 충만하게 해 주시옵소서. Энэ цагт Бурхан та үгээрээ бидний зүрх сэтгэлийг дүүрэн бэлхааж өгөөрэй. 우리 각 사람이 어떠한 마음으로 남은 삶을 살아야 될지 가르쳐 주시옵소서. Бид бүхэн цаашдаа ямар сэтгэлээр амьдрах ёстойг минь та зааж өгөөрэй. 그 말씀에 순종하고자 하는 형제 자매들에게 축복해 주시옵소서. Энэ үгэнд дуулууртай бай гэж байгаа бүхий л ахын дүүснэрт эзэн та ёроолоо өгөөрэй. 마치는 시간까지 오직 하나님의 성령께서 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Дуусах цаг хүртэл Бурхан ариун сүнс таал бидний дунд хамт байж өгнө. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 사도행전 13장입니다. За Библийн Үйлс 13 дугаар бүлэг байна. 사도행전 13장입니다. Үйлс 13. 사도행전 13장 21절 22절입니다. Үйлс 13-ийн 21, 22 байна. 21절 22절을 천천히 같이 읽어보겠습니다. 21, 22-ийг бүгдээрээ хамтдаа удаахнаар уншицгаая. Дараа нь тэд хаан гуйхад Биньямины овгийн Кишийн хүү Саулыг Бурхан тэдэнд 40 жилийн турш өгчээ. Тэгээд Бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. 성경에 나오는 많은 인물들이 있습니다. За Библиэлд маш олон итгэлийн бааtruуд хүмүүс гарч байгаа. 그 많은 인물들 중에 이름이 제일 많이 나오는 분은 예수님입니다. Тэгвэл энэ олон хүмүүс дундаас хамгийн их нэр нь гардаг нэгэн гэх юм бол Есүс байгаа. 그리고 그 다음으로 많이 나오는 사람이 다윗입니다. Харин түүний дараа нь хамгийн их гарч байгаа хүн гэх юм бол Давид бай. 다윗의 이름이 950번 이상 나온대요. Давидын нэр Библиэлд 950-аас дээш удаа гардаг гэж байгаа. 그리고 그 다음으로 많이 이름이 나온 사람이 누굴까요? За тэгвэл түүний дараагаар хамгийн их нэр нь гардаг хүн хэн бол 사울? Паул. 바울? Паул 아니에요. үгүй ээ. 또 За өөр 네. 모세입니다. 모세. 모세. 뭐 상품은 없으니까. За шагнал бол байхгүй. 다윗의 이름이 왜 그렇게 성경에 많이 나올까? За тэгвэл Давидын нэр Библиэлд яагаад ингэж их гарч байгаа юм бол 모세는 한 800번 정도 이름이 나와요. Мосегийн нэр бол 800 гаруй удаа гардаг. 근데 다윗의 이름은 이제 모세보다도 150번 이상 더 나오는 거예요. Гэтэл Давидын нэр болохоор Мосегийнхоос бүр 150-аас илүү удаа гараад байна тийм ээ. 자, 이 성령의 감동으로 성경은 기록됐습니다. Энэ Библи бичигдэхдээ ариун сүнсний дүүрлэр бичигдсэн. 그런데 다윗의 이름이 제일 많이 기록돼 있어. Гэтэл Давидын нэр энд хамгийн их бичигдсэн байж байна. 이유가 있겠죠? Шалтгаан байж л таарна тийм үү? 다윗이 하나님 보실 때 어쩌면은 가장 사랑스러운 사람이었을 가능성이 많습니다. Тэгэхээр Давид бол Бурхныг харах үед нэг талаараа хамгийн үнэхээр хайр татам нэгэн байсан ч гэж болох юм.
하나님께서 다윗을 사랑하시고 기뻐하셨기 때문에 그 이름을 많이 기록했을 거라고 그렇게 생각이 됩니다. Бурхан Давидыг үнэхээр их хайрлаж, үнэхээр Давидыг тэмээ таалж байсан учраас л Библиэлд ингэж их нэрийг нь бичиж өгсөн болов. 자, 여기 사울 왕의 이름도 나오고 다윗 왕의 이름도 나왔습니다. За энэ дээр харах юм бол Саул хааны нэрч гарч байна, Давид хааны нэрч гарч байгаа. 당연히 우리는 다윗 왕을 본받고 그리고 다윗 왕처럼 살면 돼요. Мэдээж бид бүхэн бол яг л Давид хаанаас хаан шиг тийм ээ үлгэр дуурайл авч Давид хаан шиг амьдрах хэрэгтэй. 근데 사울과 다윗은 이렇게 비교될 수 있게 하나님께서 이어서 말씀해 주신 겁니다. Гэхдээ Бурхан Давид болон Саулыг хооронд нь харьцуулан энэ Библиэлд үргэлжлүүлэн бичиж өгсөн байгаа. 그래서 먼저 사울 왕과 다윗 왕의 차이에 대해서 좀 우리가 배울 필요가 있습니다. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бүгдээрээ Давид хаан болон Саул хааны ялгаа нь юу вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй байна. 지금 이 말씀은 여러분들 자신을 생각하면서 들으시면 됩니다. Тэгэхээр одоо энэ үгийг та бүхэн өөрөө өөрсдийгөө нэг бодонгоо сонсох хэрэгтэй. 사울은 За тэгвэл 겉으로 보기에는 완벽한 사람이었습니다. Саулыг гадна төрхийг нь харах юм бол гадна талаас нь харах юм бол үнэхээр төгс хүн байна. 자, 이 사무엘상 9장부터 사울의 이야기가 나와요. 1-р Самуэль 9-р бүлгээс авахуулаад Саулын тухай 이 бичигдсэн байна. 왕이 되기 전에 사울은 완벽한 사람이라고 할 수 있어요. Хаан болохоос өмнөх төрхийг нь харах юм бол Саулыг төгс хүн байна гэж хэлж болох үс байгаа. 부모의 말을 순종할 줄 아는 사람이었습니다. Эцэг эхийнхээ үгэнд дуулууртай байж мэддэг хүн байсан. 그리고 자기 종의 말도 잘 듣는 사람이었습니다. өөрийнхөө доод түшмлийнхээ үгийг ч гэсэн сайн сонсч мэддэг хүн байсан. 그리고 사무엘이 기름 부음 받고 나라의 이야기를 했을 때 그것을 자기 가까운 사람들에게 말하지 않는 입이 무거운 사람이었습니다. Тэгээд дээрээс нь Самуэлээр тослогдох үедээ тэр улсынх нь хэргийн тухай ярих үед Саул үүний тухай бусад хүмүүст хэлдэггүй үгээ хинж цэндэг ийм хүн байсан баг. 너무도 겸손했기 때문에 제비를 뽑아서 사울이 뽑혔는데 사울 왕은 저 뒤에 사람들 뒤에 숨어 있었습니다. Үнэхээр даруй хүн байсан учраас хаанаа сонгох гээд шавх хаях үед өөрөө сонгогдсон ирнэг хүмүүсийн хойгоор ороод нуугдаж байсан шүү дээ. 그리고 이제 사람들 앞에 나오는데 보니까 사람들보다 키도 크고 멋지게 생긴 사람인 겁니다. За тэгээд хүмүүс дунд харсан чинь бүр хүмүүсээс толгой илүү өндөр байсан. Үнэхээр царайлаг сайхан залуу байсан. 그리고 블레셋과 싸워서 아주 용감하게 싸우고 이긴 사람인 겁니다. Мөн дээрээс нь Филистэд очиод дайн тулаан хийх үедээ үнэхээр эр зоригтойгоор тийшээ гараад ялалтыг аваад хүрсэн. 사울이 왕으로 뽑혔을 때 제비 뽑아서 왕이 되었을 때 그때 사울을 비난하는 사람들이 있었습니다. За тэгээд Саул тэнд шавх хаян сонгогдоод Израилийн хаан болох үед Саулын эсрэг байсан хүмүүс бас бий. 근데 그 비난하는 사람들도 용서해 줄 수 있는 넓은 마음이 있었습니다. Өөрийг нь эсэргүүцэж байгаа тэр хүмүүсийг хүртэл уучлж инэрх тийм өргөн сэтгэл хүртэл байсан. 그러니까 겉으로 보기에는 너무 완벽한 사람이었습니다. Гадна талаас нь харах юм бол үнэхээр бүр төгс хүн гэж хэлж болохоор. 그런데 하나님이 쓰시는 사람이 되지 못했습니다. Гэхдээ Бурханд хэрэглэгддэг ийм хүн болж чадаагүй. 반대로 다윗은 어땠을까? Эсэргээрээ Давид нь ямар байсан бэ? 다윗은 Давид 이새의 집에 사무엘이 갔을 때입니다. за Есийн гэрт Самуэль явж очдог тэр үед 그 아버지 이새가 아들들을 데려오시오 하는데 다윗은 빼고 형들만 데리고 온 거잖아요. За Есийг эдэг энэ хүн харах юм бол Самуэль та хүүгүүдээ цуглуулаарай гэх үед нь ганцхан Давидыг үлдээгээд бусад ах нарыг нь бүгднийг дууддаг үстэй. 근데 다윗은 사람들이 보기에 그렇게 멋있는 사람이 아니었던 거예요. Тэгэхээр чин Давид бол хүний нүдэнд тийм сайхан хүн байгаагүй байна. 그런데 다윗은 하나님이 쓰시고 Гэтэл Давидыг бурхан хэрэгэлсэн. 그리고 겉으로 보기에 외모로 봤을 때 완벽했던 사울은 하나님이 쓰시지 않았어요. Гадна талаас нь харахад үнэхээр төгс юм шиг тийм харагдаж байсан Саулыг харин бурхан хэрэгэлсэнгүй. 왜 그런지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Яагаад тэгсэн болоо гэдгийг бодож үзэх 자, хэрэгтэй. 여러분들은 하나님의 사랑을 받았습니다. Та бүхэн бол бурханы хайрыг авсан. 그리고 하나님께 쓰임 받고 하나님께 자신을 헌신하기를 원하는 사람입니다. Бас бурханд хэрэглэгдэх юмсан, бурханд өөрийгөө зориулж өрөх юмсан гэж хүсэж байгаа юм хүмүүс байна. 사울 같은 사람은 안 쓰시죠. Харин Саул шиг хүн байх юм бол хэрэглэхгүй тийм ээ. 다윗 같은 사람은 하나님이 사랑하시고
귀하게 쓰시는 겁니다. Давид шиг хүн байх юм бол бурхан тэр хүнийг хайрлах болно, эрхэмлэх болно, өөртөө хэрэглэнэ. 사울은 모든 것은 완벽했는데 하나님이 보실 때 쓸 수 없는 것들이 있던 거예요. Тэгээ Саул бол бүхий зүйл нь төгс юм шиг харагдаж байгаа хэрнээ бурханыг хэрэглэхэд түнд тохирохгүй зүйлсүүд байгаад байж. 기다리는 걸 못했습니다. Саул хүлээж чаддаггүй бас. 사무엘이 7일을 기다려라. 내가 오겠다 그렇게 말했거든요. Самуэль хэлэхдээ та 7 өдөр хүлээгээрэй, би ирнэ гэж хэлдэг. 근데 사울은 7일을 다 기다리지 못했어요. Гэтэл Саул 7 өдөр дуустал хүлээж чадаагүй. 그리고 급한 마음에 제사를 드려 버립니다. Тэгээ яарч твцэндээ болоод өөрөө дахил өргөсөн. 그리고 사울은 백성을 받습니다. За тэгээд Саул ард түмнээ харсан байгаа. 백성들이 흩어지고 백성들이 없어지는 걸 통해서 사울은 두려워했던 겁니다. Ард түмэн тэнд тарж бутраад явцгааж байгааг нь хараад Саул түүнээс болж айж эхэлсэн байна. 아말렉을 완전히 진멸하라는 하나님의 말씀을 자기 생각으로 바꿨습니다. Дээрээс нь Амалекийг бүрэн устгах гэсэн бурхны тэр үгийг өөрийнхөө бодлороо өөрчилж гисэн байна. 조금만 순종한 거예요. Жохон л дуулууртай байж байгаа. 적당히 순종한 겁니다. Тохируулс хийгээд дуулууртай байж байна гэсэн үг. 그리고 왕위를 지키기 위해서 다윗을 쫓아다녔습니다. Мөн дээрээс нь өөрийнхөө хаан ширийг алдахгүй гэсэндээ Давидын хойноос хөөсөн. 세상의 영광을 구했던 사람인 겁니다. Энэ ертөнцийн алдар сууг энэ хүн өөрөө ирэн хайж байгаа юм. 그리고 마지막에는 신접한 여인에게 물으러 쫓아갔잖아요. За тэгээд дээрээс нь хамгийн сүүлд нь харах юм бол нөгөө сүнс дууддаг эмэгтэй дээр очиод асуухаар очдөг үстэй. 어떻게 하나님의 기름 부음 받은 왕이 신접한 여인 귀신을 접한 사람에게 가서 물을 수 있냐 이겁니다. Тэгээ яаж бурхнаар тослогдсон хаан хүн байж вэж зүгээр нэг сүнс дууддаг тийм мэрэг төлөгч эмэгтэй дээр очиод асуугаа явж иж болох юм бэ? 사울은 외모로는 완벽했지만 그러나 하나님이 쓸 수 없는 사람이 된 겁니다. Саул бол гадна төрх нь үнэхээр төгс юм шиг харагдаж байгаа ч гэлээ бурхныг хэрэглэхэд боломжгүй тохиромжгүй хүн байсан. 사울은 믿음이 아니었거든요. Тэгэхээр энэ Саул бол итгэл биш байхгүй. 말씀을 가까이 하고 하나님을 경외하는 것을 배우지 못했던 겁니다. Үгтээ ойр байж бурхнаас имэх гэдэг ийм зүйлийг энэ хүн сурч чадаагүй. 그 연단을 받지 못한 거예요. 단련을 받지 못한 겁니다. Тэгээд дасгалжуулагдаж бэлтгэгдэж энэ хүн чадаагүй. 그리고 명예에 대한 자기 왕의 그 위치에 대해서 그 지위를 지키고 싶은 욕망이 모든 걸 삼켜버린 겁니다. Тэгээд дээрэс нь алдар нэр буюу хаан сэнтийг энэ байр сууриа алдахгүй юмсан гэсэн энэ сэтгэл нь өөрийнх нь бүх зүйлийг үгүй хийсэн байна. 우리도 그럴 수 있어요. Бид нар шигсэн тийм байх боломжтой. 키도 크고 Өндөр байна. 잘생기고 Царайлаг юм байна. 멋지고 Тэгэл их л хүн харахад сайхан залуу. 신앙생활도 잘하고 Итгэлээр их сайн амьдарч байна. 머리도 좋고 Толгой сайтай байна. 그렇게 보일 수 있습니다. Тэгэж харагдаж болно. 그렇다고 해서 하나님이 쓰시는 건 아닌 거죠. Тэглээгээд бурхан хэрэгэлдэг гэсэн үг биш. 다윗은 아주 어린 아이였습니다. Давид бол бяцхан хүү байсан. 아들을 데려오라고 했는데 그 자리에 낄 수 없을 정도로 아주 그 집에서조차 아주 작은 자였습니다. Хүүгүүдээ та цуглуулаарай гэх үед өөрийг нь хүртэл хасгаар тийм өчүүхэн бяцхан хүү байсан байна. 그 작은 자를 하나님은 들어서 그 나라를 주시고 아주 귀한 이름으로 만들어 주시잖아요. Тэр өчүүхэн нэгнийг бурхан авчирж ирээд тэр улсыг өгсөн, тэр эрхэм үйлсийг өгсөн байна. 자, 우리는 작은 자일 수 있습니다. Бид бүхэн бяцхан өчүүхэн нэгэн байх боломжтой. 가진 것도 없을 수 있고 Надад байгаа юм гэж байхгүй ч боломжтой. 머리도 나쁠 수 있고 Толгой минь муу байж ч болно. 외모도 못났을 수 있습니다. Гадна төрх мөн ч гэсэн тийм онцгой биш байж 그런데 болно. 하나님은 그런 걸로 쓰시는 게 아니에요. Гэтэ бурхан үүгээр нь хэрэгэлдэг юм биш ээ. 사울과 다윗을 통해서 하나님은 우리 모두에게 말씀하고 계시는 겁니다. Саул болон Давидаар дамжуулан бурхан бидний бүхий л хүмүүст хандан үгээ хэлж өгч байна. 자, 지금 읽은 말씀 사도행전 13장 21절 보겠습니다. За дөнгөж уншсан Үйлс 13-ийн 21-ийг бүгдээрээ харъя. 저희가 왕을 구하거늘 Дараа нь тэд хаан гуйхад 자, 이스라엘 민족이 왕을 달라고 얘기했습니다. Израилийн ард түмэн бидэнд хаан өгөөч гэж гуйсан байна. 인간 다른 나라처럼 왕을 주십시오. Бусад улсуудтай адилхан хаан өгөөч. 그래서 사람보다 어깨는 더 큰, 머리 하나는 더 큰 아주 용맹한 사람을
왕으로 세워 주신 겁니다. За тэгэхэд бүр бусад хүмүүсээс толгой илүү өндөр ийм сайхан хүнийг өөрсдөд нь хаан болгож өгсөн. 그의 베냐민 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고라고 돼 있습니다. Биньямины овгийн Кишийн хүү Саулыг бурхан тэдэнд 40 жилийн турш өгчээ. 자, 그런데 하나님께서 그 사람을 버렸어요. За гэтэл бурхан энэ хүнийг хайсан байна. 외모가 잘나고 그리고 머리가 좋고 그런다 그래서 하나님이 쓰시는 건 아니라는 겁니다. Гадна төрхөн сайхан байлаа гэд тийм ээ. Толгой сайтай байлаа гэд ийм зүйлийг нь бурхан хэрэгэлдэг гэсэн үг биш ээ. 자, 여기 22절에 사울 왕을 패하시고라는 단어가 있잖아요. За 22 дээр харах юм бол эхлэхдээ бурхан түүнийг зайлуулан гэж гарч байгаа биз? 이 단어는 바꾸다, 옮기다, 빼앗다라는 뜻을 갖고 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ зайлуулан гэдэг үг маань өөрөө өөрчлөх, холдуулах, солих гэсэн утгатай. 자, 하나님은요 합당하지 않으면 바꾸십니다. Бурхан хэрвээ зохисгүй байгаад байх юм бол сольчихдаг. 사울을 왕으로 주셨지만 바꾸셨죠? Саулыг хаан болгож тэдэнд өгсөн ч сольсон биз дээ. 가론 유다를 사도로 부르셨지만 다른 사람으로 바꿨죠. Искариотын Юдасыг илч болгож өгсөн хэрнээ сольсон тийм ээ. 하나님은 합당한 사람을 택하시고 세우시고 쓰시는 겁니다. Бурхан зохистой нэг нэгийг сонгож авдаг, өөртөө авчирдаг, хэрэгэлдэг. 자, 요한계시록 2장 За илчлэл 2-оос харцгаая. 잘 아시는 말씀이지만 보는 게 좋겠습니다. За бүгдээрээ их сайн мэдих ишлэл байгаа. Гэхдээ олж үзье. 자, 요한계시록 2장입니다. Илчлэл 2 дугаар бүлэг байна. 2장 4절입니다. 4 дугаар ишлэл байна. 4절, 5절 4, 5 읽어드리겠습니다. эндээс уншиж өгье. Гэвч надад чиний эсрэг зүйл байна. Чи анхны хайраа орхижээ. Тиймээс чи хаанаас унснаа сан бас гимш. Анхны үйлсээ үйлд. Чи эс гимш байс. Би чам дээр очиж дэнгэчин байрнаас нь зайлуулах болно. 자, 에베소 교회에 하신 말씀입니다. Эфес чуулганд хандаг хэлсэн үг байгаа. 처음 사랑을 버렸느니라. Анхны хайраа орхижээ. 그 처음 사랑을 회복하고 돌이키지 않는다면은 촛대를 옮기리라. Анхны хайраа эргэн санаад эргэж ирэхгүй байх юм бол би динлүүгч нь зайлуулах болно гэсэн. 사울 왕이 처음 마음을 지키지 못했어요. Тэгэхээр Саул хаан тэр анхны сэтгэлээ сахин хамгаалж чадаагүй. 그래서 하나님이 바꾸시고 옮기신 겁니다. Тийм учраас бурхан өөрчилсөн, холдуулсан байна. 자, 하나님은 그런 분이에요. За бурхан бол ийм нэг ээ. 합당하지 않으면 하나님은 바꾸시고 옮기는 분입니다. Зохистой байж чадахгүй байх юм бол бурхан өөрчилдөг, сольдог. 자, 사도행전 Үйлс 1장 보시죠. 1-р бүлгээс харцгаая. 사도행전 1장 Үйлс 1-р бүлэг 20절입니다. 20 дугаар ишлэл байна. 20절 읽어드리겠습니다. За 20-ыг эндээс уншиж өгье. Энэ нь дуулал номд түүний орон гэр нь эзгүүрч тэнд нь хинч бүү сууг гээд харгалзах үүргийг нь өөр нэгэн авг гэж бичигдэжээ. 그 직분을 타인이 취하게 하소서. Түүний орон гэр нь эзгүүрч. 그러니까 가룟 유다의 직분을 다른 사람에게 옮겨버리시는 거잖아요. Харгалзах үүргийг нь өөр нэгэн авг гэсэн байна. 다른 가룟 유다에게 옮겼다고 직분을. За тэгэхээр тэр 다른 사람에게 가룟 유다에게 주신 직분을 옮긴 겁니다. Искариотын Юдаас төгсөн байсан үүрэг албыг нь өөр хүнд өгсөн тийм үстэй. 자, 하나님은 합당한 사람을 찾으시고 Бурхан зохистой нэгнийг хайдаг. 그 사람을 쓰시는데, Тэгээ тэр хүнийг хэрэгэлдэг. 근데 그 사람이 합당치 않으면은 옮기시는 거예요. Гэхдээ тэр хүн хэрвээ зохисгүй байгаад байх юм бол өөрчлөөд сольчихдаг байна. 사울과 다윗은 그 모습을 우리에게 보여주고 있죠. Саул болон Давид хааны дүр төрх нь бидэнд үүнийг хэлж харуулж байна. 우리 이제 다윗 왕에 대해서 배우려고 합니다. Одоо бүгдээрээ Давид хааны тухай сурж үзье. 다윗 왕은 어떤 사람이었을까? Тэгвэл Давид хаан ямар хүн байсан бэ? 여러분들도 그 다윗을 본받으시면 좋겠습니다. Та бүхэн ч гэсэн энэ Давидаас бас үлгэр дуурайл лаваасаа гэж үсэж байна. 사무엘상 16장입니다. 1-р Самуэль 16-аас харцгаая.
사무엘상 16장 1-р Самуэль 16. 16장 11절입니다. 16-гийн 11-р эшлэл. 11절부터 13절까지 읽어드리겠습니다. За 1-р Самуэль 16-гийн 11-ээс 13 хүртэл эндээс уншиж өгье. Самуэль Есид хөвгүүд чинь бүгдээрээ энд байна уу гэхэд Еси отхон хөвгүү минь үлдсэн. Тэр хонио хариулж байгаа л да гэв. Тэгэхэд Самуэль Есид хүн илгээж тэр хөвгүүнийг авчрах тун тэр хөвгүүнийг энд иртэл бид суухгүй гэж хэлв. Еси хүн явуулж түүнийг авчруулв. Тэр хүү улаа бутарсан цогтой нүдтэй сайхан төрхтэй хөвгүүн байв. Эзэн айлдахдаа босож түүнийг тослогтун энэ хүн мөн гэв. Тэгэхэд Самуэль тос дүүргсэн эврээ авч ах нарын дунд түүнийг тослов. Тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давидын дээр буу. Самуэль босож Рама руу явлаа. 자, 이 사무엘이 이새의 집에 갔습니다. Самуэль Есийн гэрд очсон байна. 그리고 이새의 아들과 이새와 이새의 아들들을 모아서 함께 식사를 하자고 했습니다. За тэгээд Еси болон түүний хөвгүүдийг хамттан цуглуулад хамтдаа хооллоё гэсэн. 그런데 7 아들을 다 지나쳤는데 하나님이 택한 사람이 나오지 않는 겁니다. За тэгээд 7 хөвгүүнийг нь үзтэл тэнд Бурхны сонгосон хүн байгаагүй. 그때 네 아들들이 다 여기 있느냐라고 Тэр үед 묻죠. асуухдаа чиний бүх хөвгүүд энд байгаа юу гэж асуулаа. 아직 말째 마지막 8째가 있습니다. Тэгсэн одоо баг хүү маань отхон хөвгүү маань байгаа. 예, 그가 들에서 양을 지키고 있습니다. Тэр хонио хариулж байгаа гэсэн. 그러니까 사무엘의 초대에 다윗을 데리고 올 생각조차 할 수 없을 정도로 다윗은 아주 작은 사람이었습니다. Тэгэхээр Самуэлийн тэр урилганд хүртэл Давидыг дагуулж авчирхааргүй чинээний Давид тийм өчүүхэн нэгэн байсан байх шүү дээ. 그리고 양을 치고 있다고 말했죠. Дээрээс нь хонио хариулж байгаа гэж энд гарч байна. 자, 여기 자매님들에게 묻겠습니다. За энд байгаа эгчнэрээс нэг зүйл асууя. 양치기 하고 결혼할래요? Та бүхэн хончин хүнтэй хурмайгүй 결혼을 할 사람 손 들어봐요. хончинтой байсан чи би суунаа гэж бол гараа өргөөрэй. 예. 여기 한 명 있어. За нэг хүн байна. 예. 흡수골 아가씨예요. Хөсгөлийн эмэгтэй байгаа. 자, 그런데 예? 다윗인데 Гэтэ хүмүүсээ тэр хончт нь Давид штэ. 그래도 결혼 안 해? Ийм байсан суухгүй юу? 그럼 해야지. 그럼 해야죠. 예. Хэрэгтэй штэ тийм ээ. 자, 그 당시에도 지금도 양치기는 아주 작은 자들이 하는 거예요. Тухайн цаг үед энэ хон хариулах гэдэг ажил хамгийн багуудынх нь хийдэг ажил байсан. 이 다윗은 너무 작았기 때문에 설마 사무엘과 상관이 있겠느냐라고 생각했던 겁니다. Тэгэхээр Давид тэнд хон хариулаа явж байгаа учраас арайч Самуэльтэй Давид холбоогүй байлгүй дээ гэж хүмүүс бодсон байна. 근데 하나님은 사람의 외모를 보지 않습니다. Гэхдээ Бурхан хүний гаднах төрхийг хардаггүй. 이 심지어는 하나님은 작은 자를 들어서 크게 쓰시는 분인 겁니다. Бүр дээрээс нь хэлэх юм бол Бурхан өчүүхэн нэг нь аваад агуугаар хэрэгэлдэг нэгэн. 자신이 부족하다고 여겨진다면은 그 사람도 하나님이 쓰실 수 있는 거예요. Өөрөө өөрийгөө би дутуу дулмиг шүү дээ гэж бодож байсан ч гэлээ Бурхан тийм хүнийг хэрэгэлдэг. 머리도 별로 좋지 않고 Толгой сайтай биш. 외모도 잘나지 않았고 Гадна дүрхэн ч гэсэн тийм сайхан биш. 말도 잘 못하고 Сайн тодорхой ярьдагч биш. 그건 중요한 게 아닙니다. Тэр чухал зүйл биш байхгүй юу? 하나님은 그 중심을 보시는 거예요. Бурхан сэтгэлийг нь хардаг гэсэн. 야고보서 2장. Яаков 2-оос харцгаая. 야고보서 2장입니다. Яаков 2 5절입니다. 5 дугаар ишлэл байна. 야고보서 2장 5절입니다. Яаков 2-ын 5. 네, 같이 Хамт 읽어보겠습니다. уншицгаая. Хайрт ах トゥ нар минь сонсогтун. Бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг итгэл дотор баян байлгахаар сонгож өөрийг нь хайрлагчдад амласан хаанчлалынхаа өв залгамжлагчид болгоогүй гэж юу. 자, 하나님은 가난한 자를 택하사 부유하게 하시는 분인 거예요. Бурхан
ядуу нэг нь сонгоод баян болгодог нэгэн гэж байна. 작은 자를 택해서 크게 하시는 겁니다. Өчүүхнийг нь аваад агуу болгодгоо гэсэн байна. 아까 제가 양치기하고 결혼하겠습니까? 라고 물어봤습니다. За би дөнгөж та хончинтой суух уу гэж асуусан. 그래서 손든 사람은 한 명밖에 없어. Тэгсэн нэг л хүн гараа өргөлөө. 왜 그럴까? Яагаад юм бэ? 진짜 다윗이 그 속에 있을 수 있잖아요. Гэхдээ үнэхээр тэр Давид ч биш болно үсттэй. 믿음을 보고 하나님을 향한 마음을 보고 택하는 것이 가장 옳은 거예요. Тэр итгэлийг нь Бурхан руу хандсан сэтгэлийг нь хараад сонгоно гэдэг хамгийн зөв сонголт. 다른 사람을 볼 때도 마찬가지입니다. Бусад хүмүүсийг харах үедээ ч яг адилхан. 뭐 결혼할 대상을 찾을 때만 얘기하는 게 아닙니다. Ганцхан дэмэ өөрийнхөө насан туршийн ханаа сонгохын тулд л хэлдэг зүйл нь ерөөсөө биш 여러분이 байхгүй юу? 가까이 해야 될 사람은 그 중심이 하나님을 향해 있는 사람인 거예요. Та бүхний хажууд ойрхон байх нэгний тэр зүрх сэтгэл нь Бурхан руу хандсан байж ах хэвээр. 근데 우리는 그런 걸 잘 못해요. Гэтэл бид нар тэр зүйлийг нэг сайн хийж чаддаггүй. 그냥 내 마음을 이해해 주는 사람, Зүгээр намайг сайн ойлгох хүн, 나하고 비슷한 사람, надтай төстэй хүн, 나를 좋아해 주는 사람, надад тиймээ дуртай, намайг хайрладаг 그런 нэг. 사람하고 가까이 하려고 해요. Ийм хүмүүстэйгээ л илүү ойрхон байх юмсан гэж хүсээд байдаг. 근데 실수하는 겁니다. Гэтэ энэ алдаж байгаа хэрэгээ. 그 중심이 하나님을 향해 있는 사람, Зүрх сэтгэл нь Бурхан руу хандсан хүн. 그 사람과 가까이 해야 되는 거예요. Ийм хүнтэй ойр байх хэрэгтэй. 자, 성경 고린도 전서입니다. 1-р Коринтоос харцгаая. 고린도 전서 1장 1-р Коринт 1. 27절입니다. 1:27 27절부터 29절까지 27-оос 29 байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Харин Бурхан цэцдийг ичээхийн тулд ертөнцийн мөнхгийг сонгож, хүчтэйг ичээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгожээ. Байгстыг хүчингүй болгохын тулд энэ ертөнцийн дорцыг мөн гологдохстыг буюу юу ч бишийг Бурхан сонгосон ажээ. За, 여기- Ингэх нь Бурханы өмнө ямар ч махбодыг сайрхуулахгүй тулд болоо. 계속 택하사 말씀하시죠? Энэ үгэн дээр дандаа л сонгож гэж гарч байгаа. 자, 성경 읽을 때 반복되는 단어를 깊이 있게 봐야 되는 거예요. Хүмүүсээ Библийг унших үедээ давтагдж байгаа үгнүүдийг маш сайн гүн гүнзгий харж байгаа хэрэгтэй. 하나님은 어떤 사람을 택하느냐? Бурхан ямар хүнийг сонгож байна вэ? 미련한 자를 택해서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하는 분인 거예요. Цэцдийг ичээхийн тулд ертөнцийн мунхгийг нь сонгодгоо гэж байна. 약한 자를 택해서 강한 자들을 부끄럽게 하시고 Тэр дорд буюу гологдогчдыг сонгож аваад хүчтэйнүүдийг нь ичээхийн тулд байдгаа гэсэн байна. 없는 사람들을 택해서 있는 사람들을 폐하시는 분입니다. Юучгүй сонгож аваад байгстыг хүртэл хүчингүй болгодгоо гэсэн байна. 우리는 내가 가지고 있는 것, 잘난 것들을 생각하면 안 돼요. Бид бүхэн өөртөө байгаа зүйл надад илүү байгаа зүйлийг бодоод байж 내가 байгаа. 머리가 좋다. Би чинь толгой сайн. 정말 조심해야 됩니다. Болгоомжтой байх хэрэгтэй байхгүй юу? 내가 키가 크다. Би өндөр. 외모가 잘났다. Миний гадна төрх сайхан. 조심해야 돼. Болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그게 하나님 앞에 자신의 모습을 잘못 판단하게 할 수 있습니다. Энэ нь би Бурханы өмнө өөрийнхөө дүр төрхийг буруу бодож дүгнэхэд хүргэдэг. 반대로 Эсвэргээр 내가 가난하고 би ядуу, 약하고 би сул дорой, 그리고 부족할지라도 дутмаг байсан ч гэсэн 하나님은 나를 쓰신다. Бурхан намайг хэрэгжилж байна. 그 마음을 가질 필요가 있는 거예요. Ийм зүрх сэтгэлийг тээх хэрэгтэй байхгүй юу? 하나님을 향한 마음이 중요한 거예요. Бурхан руу хандсан зүрх сэтгэл чухлаа. 다윗은 작은 자였지만 아주 크게 하나님이 쓰신 사람인 겁니다. Давид бол өчүүхэн байсан ч гэсэн үнэхээр Бурханд ирэхмээр агуугаар хэрэглэгдсэн нэгэн. 하나님은 우리에게 똑같이 말씀하시는 거예요. Тэгвэл Бурхан бид бүхэн ч гэсэн яг адилхан айлдаж байна. 나도 너를 쓰고 싶다. Би ч бас чамайг хэрэглэхийг хүсэж байна. 다윗처럼 Давид чиг 작은 자를 들어서 크게 쓰시는 것이 크게 쓰시는 분이 하나님이신 겁니다. өчүүхнийг нь сонгож аваад агуугаар ажиллаа явуулдаг нь Бурхан. 그리고 다윗은 불완전한 사람이었습니다. Дээрээс нь
Давид бол тийм аюулгүй байдаг хүн биш юм аа. 엄청나게 큰 죄를 지었죠. Маш том гим нүгэл үйлддэг тийм ээ. 간음죄와 살인죄를 지었습니다. Завхаарлын гим нүгэл хийсэн, аллагын гим нүгэл үйлдсэн. 그런데 철저하게 돌이켰거든요. Гэхдээ тэндээсээ бүрэн эргэсэн. 우리는 실수할 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн алдаа гаргах боломжтой. 죄를 지을 수도 있어요. Гим нүгэл хийх ч боломжтой. 그러나 그렇다고 우리의 신앙이 끝난 게 아닙니다. Гэхдээ тэглээгээд бид бүхний итгэл түүгээр дуусчих байгаа биш юм аа. 철저하게 돌이키면은 하나님은 그 사람을 또 쓰십니다. Үнэхээр бүрэн та эргэх юм бол Бурхан тэр хүнийг хэрэгэлдэг. 시편 51편입니다. Дуулал 51-ээс харцгаая. 시편 51편 Дуулал 51-ийн 12절입니다. 12 байна. 12절, 13절 같이 읽어보겠습니다. 12, 13-ыг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Авралынхаа баясгаланг надад сэргээж өгч, хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж. Тэгвэл би тэрслэгчдэд таны замуудыг заах бөгөөд нүгэлтнүүд тань руу буцах болно. 다윗은 범죄한 후에 자신에게 주셨던 그 처음 사랑을 회복하기 위해서 정말 간절하게 하나님께 기도했습니다. Давид гим нүгэл хийснийхээ дараа үнэхээр өөртнөөс нэр анхны хайраа эргэн сэргээхийн тулд Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбирсан. 그리고 철저하게 회개했죠. Бүрэн түнд гимшсэн. 그 모든 생애 동안 자신의 범죄 때문에 하나님 앞에 더욱더 낮아질 수 있었던 겁니다. Тэгээд бүхий л амьдралынхаа турш тэр өөрийнхөө хийсэн гим нүглээс болж улам илүү дорд болох боломжтой болж байна. 이 다윗의 이야기는 우리가 잘 압니다. Энэ Давидын тухай түүхийг бид бүгдээрээ сайн мэднэ. 우리도 약하고 우리도 범죄할 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн сул дорой байгаад бид бүхэн ч гэсэн гим нүгэл хийх боломжтой. 그러나 Гэхдээ 하나님은 다윗을 쓰셨어요. Бурхан Давидыг хэрэгэлсэн. 완전해서 쓰신 게 아닙니다. Төгс байсан учраас нь хэрэгэлсэн юм биш. 불완전하고 약했지만 진심으로 돌이켰기 때문에 쓰시는 거예요. Үнэхээр тийм ээ төгс биш дутмаг. Үнэхээр сул дорой байсан учраас Бурхан түүнийг хэрэгэлсэн. 다윗의 실패는 많은 사람들에게 교훈을 줬습니다. Давидын алдаа нь маш олон хүмүүс сургамж болж үлдсэн. 3,000년 동안 다윗의 이야기를 들은 많은 사람들이 그 죄를 회개하고 다시 하나님 앞에 나아갔던 거잖아요. Тэгэхээр 3000 жилийн хугацаанд маш олон хүмүүс Давидын энэ түүхийг үзээд сонсоод үнээс сургамж аваад гим нүгэл хийгээд унсан ч гэсэн эргээд Бурхан руу очисон байх шүү дээ. хэрэглэгдсэн байна. 하나님은 우리가 약한 걸 알아요. Бурхан биднийг сул дорой гэдгийг маш 우리 сайн мэднэ. 육신이 얼마나 강한지도 다 아십니다. Бидний махбод ямар хүчрхэг байдаг үлээ гэдгийг хүртэл сайн мэддэг. 그러나 철저하게 돌이킬 수 있다면은 하나님께서는 얼마든지 그 사람을 다시 세우시고 쓰실 수 있는 겁니다. Гэхдээ үнэхээр тэр хүн эргэж байвал, үнэхээр бүрэн эргэж байх юм бол Бурхан ямар ч байсан тэр хүнийг өөртөө сонгож аваад хэрэгжилж байдаг. 다윗은 평생 그 일 후에 평생 하나님 앞에 너무나도 겸손한 사람이 된 겁니다. Тэгэхээр Давид бол энэ үйл явдлаас хойш бүр бүх насан туршдаа өхөн өгтлээ Бурханы өмнө даруй хүн байсан. 그죠? 죄질까봐 재밌지? 너무 두려웠습니다. Гим нүгэл хийх вэ гэдгээсээ айдаг байсан. 그래서 여인이 가까이 오는 것도 거절했을 거예요. Тийм учраас эмэгтэй хүн хүртэл өөрлөө нь ойртохоос тэрээр татгалзаж түлхэж байсан. 예. 다윗이 늙었습니다. Давид хөгшөрдөг. 예. 수냄 여자 아비삭을 데려다가 다윗의 몸을 잘 때 따뜻하게 해주는 역할을 맡겼습니다. Онгон охин Абишайг авчираад Давидын тэр хөгшөрсөн биеийг нь дулаацуулахын тулд Давид тэр авчирдаг. 근데 신하들이 그렇게 했거든. Тэр болохоор төвшмлүүдийнх нь зарц нарын нь хийсэн ажил. 근데 다윗은 харин Давид 아비삭하고 동침하지 않았습니다. Абишайтай нэг оронд ордог. 그러니까 왜 무서우니까. Яагаад айгаад байгаа юм? 옛날 바세바로 말미암아 얼마나 큰 죄를 지었고 하나님 앞에 얼마나 큰 징계를 받았는지 안 잊어버리고 있으니까. Тэр дээр үед Бачебатай завхарснаасаа болж ямар том гим нүглийг хийж ямар том сахилжуултыг хүртсэн бэ гэдгийг Давид мартаагүй байж байгаа юм. 다윗은 징계가 얼마나 무서운 거라는 걸 잘 알고 있었습니다. Давид бол сахилжуулт гэдэг нь ямар аимшигтай зүйл вэ гэдгийг маш сайн мэдэж байгаа. 게으름과 나태함이 말씀에서 멀어지는 것이 얼마나 큰 죄를 지을 수 있는지 알았거든요. Залхуу хойрог байдал үгнээс холдно гэдэг ямар том гим нүгэл болдог вэ гэдгийг тэр сайн мэдэж байна. 그리고 철저한 회개해야 된다라는 것을 너무도 잘 알았던 겁니다. Дээрээс нь
бүрэн гимших ёстой гэдгийг Давид маш сайн мэдэж байгаа. 우리 적당히 회개해요. Бид бүхэн нэг тэгсгээд л гимшдэг. 근데 다윗은 그러지 않았던 겁니다. Харин Давид тэгээгүй. 그 죄를 짓고 돌이킨 다음에 다윗은 다시는 그 죄를 범하지 않았습니다. Гим нүгэл хийгээ түүнээсээ эргэснийхээ дараа Давид дахиж гим нүгэл хийгээгүй. 근데 또 이런 생각을 할 수 있습니다. За тэгвэл ийм бодол төрөх 그럼 баха. 죄 지어도 되네. Тэгвэл гим нүгэл хийж болох юм байна. 다윗처럼 회개하면 되겠지. Давид шиг эргээд гимсчихэд л болох юм байна. 그렇게 쉬운 게 아닙니다. Тэр ийм амар зүйл биш байхгүй юу? 하나님이 다윗을 얼마나 많이 시험하셨게요. Бурхан Давидыг ямар их сорьсон байх вэ? 진짜 다윗이 회개하는 것인지 하나님이 계속 시험하셨잖아요. Үнэхээр Давид тэр үед үнэн сэтгэлээсээ гимсэн байна уугүй юу гэдгийг Бурхан байнга сорж шалгаж байсан. 다윗의 처자들이 자기 여동생을 겁탈을 하죠. 그 능욕을 그 성폭행을 하죠. За өөрийнх нь тийм ээ 다윗의 큰 아들이 том хүн өөрийнхөө охин дүүг хүчирхийлдэг үсттэй. 그때 다윗이 어땠을까? Тэр үед Давидэд ямар санагдсан 그 байх вэ? 이야기를 들었습니다. За тэр тухай сонсчихлоо. 암논이 그 딸을 자기 여동생을 겁탈을 했다는 겁니다. Амнон өөрийнхөө охин дүүг хүчирхийлсэн гэж байна. 다윗이 가슴을 치고 자기 후회하지 않았겠어요? Давид тэр үед өөрийнхөө цээжэд илсэн байж тэнд гашуудаагүй болов гимшээгүй болов. 하나님께서 내 죄를 또 다시 생각하게 하시는구나. Бурхан миний гим нүглийг надад эргүүлэн сануулад байна. 압살롬이 암논을 죽여버렸습니다. Абсалом Амноныг очоод алчдаг. 그때도 다윗은 가슴을 치고 통회하고 있었을 겁니다. Тэр үед ч гэсэн Давид яг л адилхан цээжэд илсэн тэнд гашуудан харамсаж байсан баг. 이게 쉬운 게 아니에요. Энэ тийм амар зүйл биш байхгүй юу? 진짜 돌이키는 것은 끊임없이 하나님이 테스트하십니다. Үнэхээр жинхнээсээ эргэсэн үү үгүй юу гэдгийг Бурхан тасралтгүй шалган сорж байдаг юм аа. 이스라엘에서 가장 아름다운 여인을 자기 품에 줬습니다. Израилийн нутгийн хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгүйг өөр дээр наваад ирлээ. 이 수넴 여자 아비삭이 그렇게 아름답다고 성경에 되어 있습니다. Тэр онгон эмэгтэй Абишай гэдэг тэр охин тийм үзэсгэлэнтэй байсан гэж Библиэлд хүртэл бичээстэй би. 다윗이 어땠을까? Давидд ямар байсан бол 하나님이 날 시험하시는구나. Бурхан намайг энд сорж байна шүү дээ. 아비삭하고 같이 자지 않았습니다. Абишайтай хамт унтдаггүй. 그만큼 다윗은 평생 철저히 뉘우쳤던 겁니다. Тэр чинээгээр Давид бүхий л насан туршдаа түүнийгээ эргэсэн байгаа, гимссэн байна. 죄를 지어도 되겠지. Гим нүгэл хийсэн ч болох юм байна. 다윗처럼 회개하면 되겠지. Дараа нь би Давид чиг гимсчихэд л болох юм байна. 하나님은 속지 않습니다. Бурхан хуурдахгүй. 자, 잔소리 같지만은 За байнга л загнаж яншиж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. 여러분들 진짜 이 이성을 조심하셔야 됩니다. Гэхдээ хүмүүсээ энэ эсрэг хүүс гэдэг зүйлээс маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그 음녀에 그 세상 사람에 넘어진 그리스도인들이 많습니다. Тэр тачаангуй байдлын өмнө энэ ертөнцийн хүмүүсийн өмнө бүдэрж унсан Христэд итгэгч хүмүүс маш олон бий. 제가 좀비라고 얘기를 했잖아요. 좀비. Би өмнө нь зомби гэж нэг хэлжсэн да. 영혼이 죽어 있으니까 좀비지. Тэр чинь сүнс нь үхмэл байгаа юм чинь зомби үстэй. 근데 좀비를 어떻게 사람으로 보냐고. Яаж тэр зомбиг хүн гэж хараад байх юм бэ? 불쌍한 영혼으로 봐야지. Өрөвдөлтөй сүнс байна гэж харах хэрэгтэй. 이성을 정말 조심해야 됩니다. Тэр энэ эсрэг хүүсний асуудлаас маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 다윗조차 그것에 넘어졌어요. Давид хүртэл үүнд бүдэрж унсан. 여러분들에게는요, 이 이성, 남자 여자라는 이성은 정말 아주 위험한 시험인 겁니다. Тэгэхээр та бүхний хувьд л энэ эсрэг хүүс, эрэгтэй, эмэгтэй гэдэг энэ харилцаа холбоо бол маш том сорилт. 여러분들 다 행복한 가정을 꾸리셔야 돼요. Тэгээд бүгдээрээ аз жаргалтай гэр бүлийг бас бий болгох хэрэгтэй. 정말 행복한 가정을 꾸려야만 다른 사람들에게 더 많은 사랑을 줄 수가 있는 겁니다. Үнэхээр тэр аз жаргалтай гэр бүлийг бий болгож цогцлоож иж байж ижил бусад хүмүүст түүнийгээ харуулах, тэр хайрыг мэдрүүлэх боломжтой болно. 여러분들 세상 사람들 보십시오. Хүмүүсээ энэ ертөнцийн хүмүүсийг хараарай. 그렇게 그냥 얼굴 보고 좋아가지고 그래서 결혼해가지고 잘 사는 사람들이 있을까?
царайг нь хараад л татагдаад за тэгээд нэг гэр бүл боллоо. Тэглээгээд сайхан амьдарч байгаа аз жаргалтай байдаг гэр бүл байдаг болов. 그냥 불장난 하듯이 하룻밤 나쁜 죄를 짓고서 그리고 잘 사는 사람이 있을까요? Тэгээд тийм ээ нэг ганцхан өдөр тэрэнд одоо сайхан үдшийг өнгөрүүллээ гэд. Тэгээд үлцэг амьдрал нь сайхан аз жаргалтай болдог хүмүүс байдаг уу? 금방 또 문제가 생기고 싸우고 행복은 없어집니다. Дорхнол асуудал үүснэ, эргээд маргалдана. Тэгээд эргээ салдаг. 그런데 하나님 안에서 결혼하면 Харин бурхан дотор хурмаа хийвэл. 믿음 안에서 결혼하면은 Итгэл дотроо би хурмаа хийлээ. 하나님을 사랑하기 때문에 서로 사랑하게 되는 겁니다. Бурхныг хайрлаж байгаа учраас энэ хоёр хүн ч бие биенийгээ хайрладаг. 그러면 행복한 가정을 만들 수 있어요. За ингээд аз жаргалтай гэр бүлийг бүрдүүлэх боломжтой. 그러면 내가 행복해질 때 다른 사람에게 내 행복을 전해줄 수 있는 거예요. Тэгээд би аз жаргалтай болсон үедээ өөр бусад хүмүүс ч гэсэн өөрт байгаа аз жаргалаа тараан дамжуулах боломжтой болдог. 우리 주변을 한번 보십시오. Эргэн тойрны нэг харцгаая. 저 같은 경우도요. За би бол 정말 행복이라는 걸 모르고 자랐습니다. би бол аз жаргал гэдэг зүйлийг мэддэгчгүй өссөн. 집에 가면 맨날 싸우고 다툰 그런 말로 싸우는 것만 많이 들은 겁니다. Гэртээ орхол юм бол байнга л хэрэлдэж байдаг. Тэр үгээрээ би нэгэ идэж байдаг. Үүнийг л би сонссон. 명절에 이제 친척들이 모입니다. За ингээд хамтдаа тахил өргөх өдрөө хамаатнууд нь цугладаг. 처음에 모이면은 막 반갑게 인사하고 이렇게 볼뽀뽀하고 그러잖아요. За тэгээд анхандаа бид нар ч ихсэн адилхан цуглах юм бол бие биентэйгээ сайхан мэдлээд л золгоод л ингэж явдаг үстэй. 그러다가 술만 조금 들어가 봐. За тэгсэн дундуур нь арх ороод ирлээ. 서로 다투고 서로 너 때문에니 서로를 탓하고 그렇게 싸웁니다. За тэгээд бие биентэйгээ маргалдаж эхлэн чамаас болсон тэрнээс болсон гэдэл бие биендээ бурууг өгж эхлэн. 근데 제가 결혼을 했습니다. За тэгсэн би хурмаа хийлээ. 예. 그리고 우리 가정이 행복해요. Тэгээ манай гэр бүл аз жаргалтай байна. 명절에 가면 그분들은 다른 가족들은 또 술 먹고 또 싸워. За тэгэл нөгөө адилхан хамаатнуудаараа цуглах өдөр болох юм бол бусад хамаатнууд маань архиа угаал дахиад л маргалдаад яваад. 그럼 저희 집 우리 가족은 조그만 방에 들어가서 서로 재밌게 지내는 겁니다. Харин манай гэр бүлийнхэн тэнд очихороо нэг өрөөнд нь тусдаа орж байгаа л тэнд дотроо их л хөвгөлтэй сайхан байж байдаг. 근데 이 행복을 가족들에게 전해줬습니다. Тэгээд энэ аз жаргалаа бусад гэр бүлийнхэндээ тараан дамжуулсан. 복음을 전해줬거든. Сайн мэдээ тараасан. 한 명씩 구원을 받는 겁니다. Тэгээд тэр дундаас нэг хүнээрээ аврагдаж эхэлсэн. 나중에 가족들이 다 구원받았어요. Дараа нь бүх гэр бүлийнхэн маань аврагдсан. 명절이 어떻게 됐을까? За тэгээд хамаатнараа цуглуул юу болох вэ? 술을 안 먹는데 싸울 일이 없잖아. Арх уухгүй юм чинь тэнд маргаан гарахгүй үстэй тийм ээ. 우리 아이들이 찬송을 부릅니다. Хүүхдүүд маань тэнд магтан дуудуулна. 그러면은 온 가족이 박수 쳐줍니다. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд баяр хүргээд 함께 алгалчихдаг. 기도합니다. Хамтдаа сууж байгаа залбирдаг. 성경 궁금한 거 질문하고 Библи дээрээс асуух зүйл байх юм бол асуудаг. 그렇게 교제를 하는 겁니다. За ингээд нөхрөлдөг байна. 온 가족이 행복해진 거죠. Бүх гэр бүлийнхэн маань аз жаргалтай болж байгаа үстэй. 여러분들이 Та бүхэн 행복해져야 돼요. аз жаргалтай болох хэрэгтэй. 행복한 가정을 꾸려야 돼. Аз жаргалтай гэр бүлийг зохицлох хэрэгтэй. 그래야 우리 여러분들의 가족들에게 이 행복을 전해줄 수 있는 겁니다. Тэгж байж та бүхэн бусад гэр бүлийнхэндээ энэ аз жаргалаа тараан дамжуулах боломжтой болно. 행복은 하나님께 있는 거야. Аз жаргал бол бурханд л байдаг. 우리가 복음을 전해줄 때 그들이 구원받으면 진짜 행복을 얻을 수 있는 겁니다. Бид бүхэн сайн мэдээ тараагаа тэр хүмүүс аврагдах юм бол тэндээс үнэхээр жинхэнэ аз жаргалыг мэдрэх олох боломжтой болно. 그런데 젊어서 그냥 외모 보고 그리고 만난 사람하고 나쁜 짓 하고 그래가지고 그 행복을 다 빼앗기는 사람들이 있어요. Гэтэл энэ залуу наснаасаа болоод гадна төрөх, царай зүс хараад өөрийнхөө тэр аз жаргалаа мөнхөд алддаг хүмүүс бас байна. 그런 어리석은 걸 하면 안 됩니다. Ийм мунхаг зүйлийг хийж болохгүй. 다윗은 그 죄를 지었지만 철저하게 돌이켰습니다. Давид бол энэ гимнүүлийг хийсэн ч гэсэн түүнээсээ бүрэн эргэсэн. 하나님 앞에 가는 그날까지 다윗은 회개하면서 남은 삶을 살았습니다. Бурхны өмнө очих тэр өдөр хүртлээр тэрээр Бурхны өмнө эргэж
гимшиж амьдэрсэн. 다윗은 작은 자였지만 크게 쓰임을 받았습니다. Давид өчүүхэн нэгэн байсан ч гэсэн агуугаар хэрэглэгцээ. 큰 죄를 지었지만 철저하게 돌이킨 사람이었습니다. Том гимнүгэл хийсэн хэдэж тэрээр түүнээсээ бүрэн эргэсэн. 다윗은 많은 단련을 받은 사람이었습니다. Давид бол маш олон дасгалжуулагдан бэлтгэгдсэн. 왕이 되기 전에 목동으로 있을 때도 계속 단련을 받았잖아요. Хаан болохоос өмнө хончин байхдаа хүртэл байнга дасгалжуулагдаж байсан тийм ээ. 사울 왕이 계속 쫓아다녔습니다. Саул хаан хойноос нь хөөж 도망다니다가 다른 나라에까지 도망쳐서 그렇게 연단을 단련을 받았습니다. бүр зүгтгтаа өөр бусад улс харь улс руу хүртэл зүгтаж тэрээр ингэж бэлтгэгдэж эхэлсэн. 다윗 왕의 다음 왕이 솔로몬이죠. Давид хааны дараагийн хаан бол Соломон. 솔로몬은 부족한 게 없었습니다. Соломонд бол дутагдах, гачигдах юм байгаагүй. 그런데 왜 말년에 마지막에 하나님을 버렸을까요? Гэхдээ яагаад тэрээр эцэд төгсгөлдөө бурхныг хайчихсан юм бол? 단련받지 않았거든. Дасгалжуулагдаг байхгүй юу? 평안하게 왕이 됐고 Амар тайван байхад хаан болсон. 아버지가 물려준 나라를 그냥 받은 것뿐이에요. Аавынхаа өвлүүлэн үлдээж байгаа тэр улс их орныг зүгээр л зүгээр авчихсан байхгүй юу? 연단이 있어야 되는 거예요. Тэгэхээр энэ дасгалжуулалт бэлтгэл байх ёстой. 연단을 받았기 때문에 다윗은 끝까지 하나님을 떠나지 않은 겁니다. Тэр дасгалжуулалт байсан учраас л Давид эцээ хүртэл бурхнаас холдоогүй байна. 자, 베드로전서 1장 1-р Петр 1-ээс харъя. 7절입니다. 1-7. 베드로전서 1장 7절 1-р Петр 같이 1-7 읽어보겠습니다. бүгдээрээ хамт уншия. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөнхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаад алдар хүндэтгэлд хүрэх юм. 자, 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여. Итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөнхөх алтнаас ч илүү үнэтэй. 자, 믿음은 반드시 시련을 지나가야 되는 겁니다. Энэ итгэл маань заавал шалгуурд орох ёстой юм. 고난이라는 게 필요한 거예요. Зовлон гэдэг юм заавал байх ёстой. 그 고난을 통해서 내 믿음을 더욱더 단련하게 돼 있는 겁니다. Тэр зовлонгоор дамжиж байж миний итгэл илүү их шалгагддаг, батдаг. 근데 우리 육신은 고난을 싫어해요. Гэтэл бидний махбод болохоор зовлонгоос зүгтдэг үстэй. 힘들고 어려운 일은 피하고 싶어 하거든요. Хэцүү, бэрхшээлтэй зүйл гарч ирэх юм бол тэндээс холоор өнгөрөхийг хүсдэг. 근데 여러분들이 정말 하나님께 쓰임 받고자 하는 마음이 있다면은 하나님은 여러분들을 반드시 시험하십니다. Үнэхээр та бүхэн бурханд би ирэхмээр хэрэглэгдъя гэсэн тэр зүрх сэтгэл байгаа л бол бурхан гарцаагүй та бүхнийг шалгана. 이 연단을 받아야만 그 다음 하나님께서 쓰실 수가 있는 거예요. Яагаад вэ? Тэгэж шалгагдаж байж тэр шалгуур байж үжил таныг илүү зүйлд хэрэглэгнэ. 자, 욥은 금과 같은 믿음을 갖고 있었습니다. Ёб бол алтмит итгэлтэй байсан. 욥기 1장, 2장에 보면 욥의 믿음은 우리가 따라갈 수 없는 아주 금과 같은 믿음이었습니다. Ёб 1-2 бүлгийг уншаад үзэх юм бол бидний хинэн ч Ёбыг гүйцэхэргүй үнэхээр алтмит итгэлтэй хүн байсан баг. 근데 하나님은 욥을 정금으로 만드시길 원했습니다. Гэхдээ бурхан Ёбыг шижир алт болгохыг хүссэн. 그래서 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алтмит урагш гарч ирнэ. 하나님이 욥을 단련하시고 정금으로 만드시길 원했던 겁니다. Бурхан Ёбыг шалгаж байгаа. Түүнийг бүр шижир алт болгоё гэж хүссэн байна. 욥만 그런 게 아니죠. 욥만 단련하시는 게 아니잖아요. Зөвхөн Ёбыг л бурхан шалгаж сорьсон биш үү? 성경에 끝까지 믿음을 지킨 사람들은 다 그 연단을 통과한 사람들인 거예요. Тэр Библиэлд гарч байгаа эцээ хүртэл итгэлээ сахисан хүмүүсийг харах юм бол бүгд шалгагдсан хүмүүс байдаг. 요셉을 우리는 잘 알고 있습니다. Йосефийг бүгдээрээ сайн таних тийм ээ. 오늘 말씀드리는 다윗도 그렇습니다. Өнөөдрийн үгний гол дүр Давид ч адилхан. 우리 바울 사도도 마찬가지고 Илч Паул ч гэсэн адилхан. 다 고난이 있고 그리고 그걸 통해서 연단을 받고 하나님께 귀하게 쓰임 받게 돼 있는 겁니다. Бүгд нь адилхан зовлон байсан, бүгд шалгагдсан. Тэгээд эцэст нь бүгд бурханд ирэхмээр хэрэглэгдсэн. 은을 단련함 같이 하나님은 여러분들을 단련하셔요. Яг л тэр мөнгийг шалгаж цэвэршүүлдэг шиг та бүхнийг ч гэсэн бурхан шалгах болно. 아무나 단련하지 않습니다. Хин хүснэг нь бурхан бүгдийг нь шалгаад идэг бишээ.
쓰시기 위해서 단련하시는 거예요. хэрэглэхийн тулд шалгадаг. 그러니까 하나님의 단련을 그걸 피하려고 하면 안 됩니다. Бурхны тэр шалгуураас би зүхтий гэж яваад аж болохгүй. 죄를 짓고 징계를 받았던 그 모든 기간 동안 하나님은 다윗을 얼마나 많이 단련하셨을까요? Тэгэхээр гим нүгэл хийгээд сахилгажуулалт авч байсан тэр урт хугацааны турш Бурхан ямар их түүнийг шалгаж сорж байсан бэ? 그러니까 다윗의 평생은 하나님께 단련을 받는 시간이었던 겁니다. Давидын бүхий л амьдралыг харах юм бол Бурханд шалгагдсан, соригдсон ийм хугацаа гэж хэлж болно. 근데 사울은 단련이 없었어요. Харин Саулд шалгагдах, бэлтгэгдэх хугацаа байгаа. 솔로몬도 단련이 없었습니다. Соломон ч гэсэн шалгагдах зүйл байгаагүй. 그렇기 때문에 시작은 좋았지만 끝은 하나님을 등졌던 겁니다. Тийм учраас эхлэл нь хэдийгээр сайхан ч гэсэн төгсгөл нь Бурхныг хаяад дуусдаг. 하나님이 여러분들을 쓰시려면요 반드시 단련하시고 쓰시는 겁니다. Бурхан та бүхнийг хэрэглэе гэж байгаа бол гарцаагүй таныг шалгаж сорих болно. 그 불을 통과해야 하나님이 쓰실 수 있는 준비가 되는 거예요. Тэр галаар гарч байж л Бурханд хэрэглэгдэх бэлтгэл нь хангагдах нь байна. 시편 Дуудал 66편입니다. 66-аас харъя. 시편 66편 Дуудал 66-гийн 10절부터 10-аас 12절까지입니다. 10-аас 12 хүртэл байна. 예, 천천히 같이 읽어보겠습니다. Та бүгдээрээ удаахнаар хамт уншия. Бурхан та биднийг сорьсон, мөнгийг цэвэршүүлдэг мэд та биднийг цэвэршүүлсэн. Та биднийг торонд оруулсан, ууц нуруунд маань дарах ачааг үүрүүлсэн. Толгой дээгүүр маань бусдыг мордуулж, гал ба усан дундуур бид гарч явсан. Гэлээж та биднийг элбэг баян газарт авчирсан. 주께서 우리를 시험하시되 Та биднийг сорьсон. 은을 단련한 같이 반드시 시험하십니다. Мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг гарцаагүй тэрээр сорьдог. 자, 은으로 뭘 만들려면요, 그 은을 끓여요. За мөнгөөр ямар нэгэн зүйл хий гэж байгаа бол түүнийг ихлэ буцлагдаг. 그래서 녹여서 불순물들을 다 버리고 나서 그 은을 사용하는 겁니다. За тэнд хайлуулж байгаад холцснуудыг бүгдийг нь цэвэрлэж байгаад тэгээд тэр цэвэр мөнгөөр юм хийдэг. 우리도 그렇게 쓰시기 위해서 단련하시는 것뿐이에요. Бид бүхэн ч гэсэн тэгэж хэрэглэгдэхийн тулд шалгагдаж байгаад ийм л төдий байхгүй юу? 여러분들 구원받기 전에도 우리가 단련받은 게 있습니다. Бид бүхэн аврагдахаасаа өмнө ч гэсэн шалгагддаг зүйлсүүд байсан. 가난한 집에서 태어날 수 있습니다. Ядуу буурай гэж төрсөн байж болно. 어려운 환경 속에서 자랄 수 있습니다. Хэцүү бэрхшээл донд та өссөн баг. 정말 큰 슬픔을 겪을 수도 있습니다. Том уу гашуутай уулзж исэн үеч байсан баг. 근데 그런 건 다 단련인 거예요. Гэхдээ тэр бүхий л зүйл чинь шалгуур байсан байна. 구원받고 나서도 그게 얼마나 크고 얼마나 이 하나님을 위해서 더 간절해지게 하는지 모릅니다. Аврагдсныхаа дараа тэр бүхий зүйл нь үнэхээр ямар агуу зүйл, ямар намайг бэлдэж байсан зүйл вэ гэдгийг мэдсэн баг. 그걸 부끄러워할 필요 없어요. Тэрнээсээ та ичид санаа зовх шаардлагагүй. 과거에 내가 어떻게 자랐다. Өөрт нь би ингэж өссөн. 나는 어떤 어려움을 겪었다. Би ийм зовлон бэрхшээлийг туулсан. 그거 부끄러워할 필요 없습니다. Түүнээсээ ичид санаа зовх 그건 ямар шаардлагагүй. 지금의 나를 만들고 앞으로 더 나은 나를 만들기 위한 하나님의 계획 속에 있는 거예요. Тэр чинь одоогийн намайг бий болгосон, дээрээс нь цаашдаа намайг илүү дээр болгох Бурхны төлөвлөгөөн дотор орчихсон үйл явдал байхгүй юу? 자, 사울은 그게 없었습니다. Саулд тийм зүйл байгаагүй. 사울은 부족한 것이 없었고 Саулд дутах зүйл байгаагүй. 실패를 맛보지도 진정으로 회개하지도 않았습니다. Дээрээс нь алдаа гаргачаа түүндээ чин сэтгэлээсээ гимшиж исэн удаач байх. 그걸 단련을 받지도 않았죠. Тэгээд тэрээр бэлтгэгдэж дасгалжуулагдаагүй байна. 근데 다윗은 그게 있었습니다. Харин Давидын хувьд бол байсан. 부족한 것이 많았지만 하나님은 다윗을 쓰시기 위해서 단련하셨던 거예요. Дутагдах зүйл, дутмаг талууд олон байсан ч гэлээ Бурхан түүнийг хэрэглэхийн тулд шалгаж сорьсон байна. 그 단련이 있었기 때문에 끝까지 믿음을 지킨 겁니다. Тэр шалгуур сорилт байсан учраас л тэрээр эцсээ хүртэл итгэлээ сахисан байна. 자, 사무엘 하 2-р Самуэль 23장입니다. 24 байна. 23 байна. 사무엘 하 23장 2-р Самуэль 23 1절입니다.
23-ийн 1. 이는 다윗의 마지막 말이라. Эдгээр нь Давидын сүүлчийн үгс юм. 마지막까지 믿음 안에 있던 사람이죠. Тэгэхээр бүр сүүл хүртлээр итгэл дотроо байсан байгаа үстэй. 이새의 아들 다윗이 말하며 높이 올린 자 야곱의 하나님에게 기름 부음을 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하도다. Өндөрт өргөмжлөгдсөн, Яаковын бурхнаар тослогдсон, Израилийн яруу дуулалыг бичигч Есүсийн хөвгүүн Давид тунхаглаж байна. 다시 높이 올리웠습니다. Тийм ээ? Өөрийгөө өндөрт өргөмжилсөн. 이 땅에서 왕의 위치보다 더 높이 올라간 겁니다. Энэ газар дээр хаан гэдэг байр сууриас бүр илүү дээр гарч байна. 마지막까지 끝까지 하나님께 쓰임 받고 그리고 하나님 앞에 간 겁니다. Эцсийн мөч хүртлээр тэрээр бурханд хэрэглэгдэж байгаад бурхны өмнө очив. 우리도 그렇게 해야죠. Гэхдээ бид бүхэн ч гэсэн тэг хэрэгтэй үстэй. 끝까지 가야지. Эцэг хүртэл явах хэрэгтэй. 그리고 다윗은 말씀을 사모했습니다. Дээрээс нь Давид үгийг хүсэн тэмүүлдэг байсан. 사울은 말씀을 사모했다는 내용이 없어요. Саул үгийг хүсэн тэмүүлж байв гэсэн зүйл Библиэлд гардаггүй. 사무엘의 입을 통해서 하신 하나님의 말씀을 자기 생각으로 바꿨던 사람이 사울입니다. Самуэлийн амнаас гарч байгаа бурхны үгийг өөрийнхөө бодлороо өөрчилж сольж исэн хүн бол энэ Саул. 다윗은 하나님의 말씀을 사모했습니다. Давид бурхны үгийг хүсэн тэмүүлсэн. 그래서 밤이 새기 전에, 밤이 지나기 전에 일찍 일어나서 말씀을 읽었던 겁니다. Тэгээ тэрээр шүн өнгөрөхөөс өмнө өглөө болохоос өмнө эртлэн босож байгаад үгнээс уншиж тунгаадаг байсан. 말씀을 묵상하고 Үгийг тунгаан бодож 이전에 있었던 일들을 자기의 신앙생활에 묵상해 보고 урд нь болж байсан зүйлсүүдийг өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг эргэн тунгаан бодож 그 어떤 것보다 하나님의 말씀을 더 사랑했던 사람인 겁니다. юунаас илүүтэйгээр бурхны үгийг илүү хайрладаг байсан байна. 그게 다윗입니다. Давид юм байна. 여러분들도 다윗처럼 하나님께 쓰임 받으려면 말씀을 사모해야 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн Давидтай адилхан хэрэглэгдэй гэж хүсэж байгаа бол үгийг хүсэн тэмүүлэх хэрэгтэй. 자, 시편 Дуулал 119편 보겠습니다. Дуулал 119-ийг харцгаая. 123절입니다. 123 дугаар ишлэл байна. 내 눈이 주의 구원과 주의 의로운 말씀을 사모하기에 피곤하니이다. Нүд минь таны авралын төлөө хийгээд таны зөв шударга үгийн төлөө гархилан сүлддэг. 자, 밤에도 새벽에도 다윗은 그 하나님의 말씀을 사모함으로 읽었습니다. Шүнч вэ, үүрээрч вэ Давид бурхны үгийг хүсэн тэмүүлэн уншдаг байна. 127절 27 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. 27-ыг бүгдээрээ хамт уншийе. 127 уучлаарай. Дуулал 119-ийн 127-ыг хамт уншийе. Иймээс би таны тушаалуудад алтнаас ч шижир алтнаас ч илүүгээр хайртай юм. 금보다 정금보다 더 사모하였나이다. Алтнаас ч шижир алтнаас ч илүү хайртай. 131절 131. 131절 또 같이 읽겠습니다. 131-ийг бас хамт уншийе. Тушаалуудыг тань хүсэн тэмүүлж амаа би байдгаар нь том ангайв. 다윗이 이 시편 119편은 다윗이 기록했을 것이라고 학자들이 말합니다. Тэгэхээр энэ дуулал 119 дэх бүлгийг Давид бичсэн байхаа гэж судлаачид хэлж байгаа. 다윗은 말씀을 너무 사모한 거예요. Давид үгийг үнэхээр хүсэн тэмүүлдэг. 그래서 말씀을 계속 읽었습니다. Тийм учраас үгийг байн уншиж байсан. 말씀을 멀리 했을 때 다윗이 범죄했잖아요. Үгнээс хол байх үедээ Давид гим нүгэл хийсэн биз дээ. 여러분들도요, 말씀 가까이 안 하면 죄가 들어옵니다. Хүмүүсээ та бүхэн ч гэсэн үгтэй ойр байхгүй байгаад байвал гим нүгэл хүрээд ирнэ шүү дээ. 주일에 한 번, 두 번만 빠져봐요. Та нэг эзний өдөр нэг удаа, хоёр удаа тастаад үзээрэй. 마귀는 나를 아주 쓸모없는 사람으로 계속 송사합니다. Бузар сүнс намайг ямар ч хэрэгцээгүй хүн болгож байнга л довтлно. 여러분, 다윗처럼 말씀을 사모하는 마음을 가지셔야 됩니다. Хүмүүсээ Давид шиг үгийг хүсэн тэмүүлэх юм сэтгэлийг өөртөө бий болгоорой. 자, 사도행전 13장. Үйлс 사도행전 13장입니다. 13 байна. 사도행전 13장 22절입니다.
13-ийн 22 22절. Үлс 13-ийн 22. 자, 22절을 다시 읽어드리겠습니다. За 22-ыг эндээс дахиад уншиж өгье. Тэгээд Бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. 자, 하나님이 그 마음에 맞는 사람을 구하였다 그렇게 돼 있죠. За энэ дээр харах юм бол 그 마음에 맞는 사람을 구하였다. за тэрээр өөрийн зүрх сэтгэлийн дагуу хүнээ олсон. 자, 이 무슨 말이냐면은 하나님이 찾으신 거예요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхан хайдаг байна. 다윗을 찾으신 겁니다. Давидыг хайгаад олсон байна. 자, 지금도요. 하나님 찾고 계셔요. Одоо ч гэсэн Бурхан хайж байгаа. 사무엘상 13장. 1-р Самуэль 13-ыг харъя. 사무엘상 13장 1-р Самуэль 13 사무엘상 13장 14절입니다. 1-р Самуэль 13-ийн 14 13장 14절 13-ийн 14 байна. 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Гэвч одоо таны хаанчлал үргэлжлэхгүй. Та эзний тушаасныг биелүүлээгүй учраас эзэн зүрх сэтгэлдээ нийцсэн хүнийг хайн олж тэр хүнийг өөрийн ард түмний удирдагч болгон томилсон гэв. 자, 하나님이요. 사울이 합당하지 않으니까 사울을 대신할 사람을 이스라엘에서 찾으신 겁니다. Тэгэхээр Бурхан Саул итгэмжид биш байгаа учраас түүний оронд Израилийг удирдах тэр хүнийг хайсан байна. 하나님의 마음에 맞는 사람. Бурханы зүрх сэтгэлд нийцсэн хүн гэж. 그리고 다윗을 찾으신 거죠. Тэгээд Давидыг олсон. 지금도요. 하나님은 온 땅을 다니시면서 그 마음에 맞는 사람을 찾아요. Одоо ч гэсэн Бурхан энэ бүх газар дэлхийгээр явж өөрийнхөө зүрх сэтгэлд нийцсэн нэгнийг хайсаар байгаа. 역대하 16장 9절에 그 말씀 있잖아요. 역대하 16장 9절에 이 말씀이 За 있습니다. 2-р хаад 16-гийн 9-дэр ингэж гарч байгаа. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니. Өөрт нь бүрэн хандсан зүрхтэй хүмүүсийг хүчрхэгжүүлэх гэж эзний мэлмий дэлхий даяар хэрэн хэсэж явдаг аа. 전심으로 자기를 찾는 자. Өөрийг нь зүрх сэтгэлээсээ хүсдэг хүн. 그 사람을 찾으시는 거예요. Ийм хүнийг хайж байна. 그리고 다윗을 찾으신 것처럼 여러분들을 찾으시는 거예요. Тэгвэл яг л Давидыг хайж олсонтой адилхан та бүхнийг ч гэсэн хайж байгаа. 하나님의 마음에 맞지 않는 사람은 버리시고 Бурхан өөрийнх нь зүрх сэтгэлд нийцэхгүй хүнийг бол хайдаг. 하나님의 마음에 맞는 사람은 찾으시는 겁니다. Харин өөрийнх нь сэтгэлд нийцсэн нэгнийг тэрээр хайж олдог. 자, 요한복음 4장도 보겠습니다. За Иохан 4-өөс бүгдээрээ нэг харъя. 요한복음 4장 Иохан 4 23절입니다. 4-ийн 23. 자, 이 중요한 말씀 같이 읽겠습니다. За их чухал үг байгаа бүгдээрээ хамт уншия. Харин үнэн мөргөгчт нь сүнсээрээ үннээр эцэгт мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчдийг ирж байна. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라. Үнэн 아버지께서는 эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчдийг ирж байна. 그러니까 신령과 진정으로 하나님을 사랑하고 하나님을 찾는 사람들을 하나님은 들어서 쓰시는 겁니다. Үнэхээр сүнсээрээ үннээр бурханд мөргөж байгаа, хайж байгаа юм хүмүүсийг бурхан аваад өөртөө хэрэглэнэ. 그러니까 다윗은 그 마음이 있었어요. Тэгэхээр Давидэд энэ сэтгэл байсан. 그리고 하나님은 그 다윗을 찾으시고 그리고 그 다윗의 마음을 하나님께서 받으신 겁니다. Тэгээд бурхан тэр Давида олсон түүнийг зүрх сэтгэлийг нь өөртөө авсан. 그리고 다시 사도행전 13장 봐야 되겠습니다. За эргээд Үйлс 13 дээр очие. 사도행전 13장. Үйлс 13 13장
내가 이세 아들 다윗을 22절입니다. За 22 дээр 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라, 합한 사람이라. 네, 거기까지. бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуух хүн Есийн хүү Давидыг би олсон. 자, 이 말씀을 한번 계속 깊이 생각해 보셔요. За бүгдээрээ энэ үгийг нэг дахиад сайн бодоод үзээрэй. 어땠길래 다윗의 하나님의 마음에 합한 사람이었을까? Яасан болоод Давид Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан юм болоо? 다윗의 마음이 어떻길래 하나님은 다윗이 내 마음과 같다 이렇게 말했을까? Давид яг ямар зүрх сэтгэлтэй байсан болоод ямар хүн байсан болоод Бурхан түүнийг хэлэхдээ миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэж хэлсэн юм бол 여러분들도 하나님의 마음과 같은가요? та бүхэн ч гэсэн яг тэр Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байна уу? 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. Та нар Христ Есүс байсан тийм бодолтой бай гэж хэлдэг. 여러분 마음도 그런가요? Та бүхний зүрх сэтгэл яг тийм байна уу? 예수님이 이렇게 말씀하시죠? Есүс ингэж хэлсэн. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 Би зүрхэндээ даруй дүлгөн. 내 몽해를 메고 내게 배우라. Миний буулганаас үрж надаас суралцсан. 그러니까 하나님의 마음에 합한 자라는 말은 다윗이 온유하고 겸손한 사람이었다는 뜻입니다. Тэгэхээр Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу Бурхны сэтгэлтэй адилхан хүн гэж Давид хэлэгдсэн нь Давид өөрөө даруй дүлгөн хүн байсан байна. 우리도 그렇게 돼야 돼. Бид бүхэн ч гэсэн тийм болох хэрэгтэй. 자, 온유한 마음이 뭘까? Тэр дүлгөн сэтгэл гэж юу хэлж байгаа бол? 우리가 겸손은 압니다. 겸손은. А бид бүхэн даруй гэвэл мэднэ, сайн мэднэ. 근데 온유한 마음은 무엇일까? Дүлгөн гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бол? 자, 온유는 하나님을 향해서와 사람을 향해서 둘로 나뉩니다. Тэгэхээр энэ дүлгөн гэдэг зүйл маань Бурхан ба хүн рүү гэд хоёр хуваагдж байгаа. 하나님 앞에 온유한 마음이라는 것은 하나님의 뜻에 완전히 순종하고 그 하나님이 인도하시는 길을 따라가는 걸 말합니다. Бурхны өмнө дүлгөн байна гэдэг чинь Бурханд бүрэн дүүрэн дуулууртай байгаад түүний удирдах байгаа замаар нь даган явахыг хэлж байна. 그게 하나님을 향한 온유예요. Энэ бол Бурханд хандсан дүлгön зам. 그리고 사람을 향해 온유하다라는 말은 사람을 너그럽게 받아주고 그리고 용서할 줄 아는 마음을 말하는 겁니다. Харин хүн хандсан дүлгön зам гэдэг нь бусдыг хүлээж аваад түүний алдааг нь уучлахыг хэлж байна. 자, 여러분들 온유한 마음이 있어야 됩니다. Та бүхэнд энэ дүлгön сэтгэл байх хэрэгтэй. 다른 사람을 경쟁자로 보면은 안 돼요. Бусад хүнийг өөрийнхөө өрсөлдөгч гэд хараад болохгүй. 교회 안에 왜 시기와 질투가 있는지 모르겠어. Чуулган дотор яахаараа энэ атаа жөтөө гэдэг юм байгаад байдаг юм. 교회 안엔 그런 거 있으면 안 돼요. Чуулган дотор ийм юм байж болохгүй байхгүй юу? 우리 육신이 그걸 만들어내는 거잖아. Бидний махбод маань ийм зүйлийг бий болгож байгаа үстэй. 왜 다른 형제 자매보다 내가 더 나아야 된다는 생각을 하냐고. Яагаад бусад ахын дүүснэрээс би илүү байх ёстой гэсэн тийм бодол байгаад байна? 그 온유한 마음이 아닙니다. Энэ чинь дүлгön сэтгэл биш ээ. 온유는 Дүлгön гэдэг нь 다른 사람을 배려해 주는 거예요. бусад хүнд найр тавихыг, 다른 사람을 높이는 겁니다. бусад хүнийг өргөмжлөхийг хэлж байна. 다른 사람을 더 좋게 해주는 거예요. Бусад хүмүүстэй илүү сайн хандахыг хэлж байна. 그리고 온유는 다른 사람의 유익을 구하는 겁니다. Дээрээс нь дүлгön гэдэг нь бусдын ашигыг ирдэг гэж. 예수님은 자기의 유익을 구하지 않았잖아요. Есүс өөрийн ашигыг хайж олоогүй. 자기의 기쁨을 구하지 않았잖아요. өөрийн баяр баясгалын тэрээр ирээгүй. 온유는 Харин дүлгön 다른 사람을 더 배려해주고 높이는 것을 말하는 겁니다. дүлгön зан гэдэг чинь өөрөөсөө илүү бусдыг илүү өргөмжилж тэр хүмүүст найр тавихыг хэлж. 다윗의 마음이 그게 있었던 거예요. Давидын зүрх сэтгэлд энэ байсан байна. 자기를 높이고 자기 영광을 구하는 게 아니었던 겁니다. Өөрийгөө өргөмжлөөд өөрийгөө алдарсууг мандуулъя гэсэн байгаагүй. 그리고 하나님을 향해서 온유했던 겁니다. Тэр нь Бурхан руу хандсан дүлгön байсан. 하나님의 뜻에 완전히 자기 뜻을 굴복하는 거예요. Бурханы хүсэлд өөрийгөө бүрэн захируулж байна. 제가 여러 번 말씀드렸습니다. За би олон удаа хэлж байсан. 순종은 책임이 없고 상급만 있다. Дуулууртай байвал хариуцлага гэж бол байхгүй, шагналал байдаг. 맞죠? Тийм ээ? 순종한 거에 대해서는 책임이 없어요. Дуулууртай байлаа гэдэг хариуцлага хүлээхгүй. 오직 하나님께 상만 받게 돼 있는 겁니다. Зөвхөн Бурханаас та шагналыг л хүртэн авна. 그러니까 하나님의 뜻에 자기의 뜻을 완전히 굴복하고 하나님을 온전히 순종하는 것이 그게 온유한 사람입니다. Бурханы хүсэлд өөрийгөө бүрэн удирдуулаад түнд бүрэн дуулууртай байна гэдэг чинь
дараа нь шагнал болж ирнэ. 예수님은 Есүс 하나님의 뜻에 완전히 굴복했잖아요. Бурхны хүсэлд бүрэн захирагдсан тийм 나의 ээ. 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Гэвч миний хүслээр бус эцэг танихаар болгоё. 그러니까 우리 다윗이 하나님의 마음에 합했다라는 것은 이것을 의미하는 겁니다. Тийм учраас Давид Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу гэж хэлээд байгаа нь үүнийг хэлсэн. 다윗은 겸손하고 온유했습니다. Давид дүлгөөн даруй байсан. 그것이 하나님의 마음이었던 겁니다. Энэ бол Бурхны зүрх сэтгэл юм аа. 그리고 다윗은 항상 하나님께 물었어요. Дээрээс нь Давид үргэж Бурханаас асуудаг байсан. 전쟁에 나갈까요, 말까요? Би энэ дайн тулаанд мордох уу үгүй юу? 하나님께 물었습니다. Бурханаас асуусан. 적을 치러 갈까요, 말까요? Энэ дайснуудаа би хойноос нь элдэн хөөх үү үгүй юу? 이것을 할까요, 말까요? Би үүнийг хийх үү үгүй юу? 그러니까 그게 하나님의 마음에 맞는 거예요. Энэ Бурхны сэтгэл үнэхээр зүв байгаа байхгүй юу? 우리는 기도라는 걸 통해서 하나님의 마음과 하나가 될 수 있는 겁니다. Бид бүхэн энэ залбир гэдэг зүйлээр дамжуулан Бурхны сэтгэлтэй нэг болох боломжтой юм. 사울은 하나님께 묻지 않았습니다. Саул бол Бурханаас 그러니까 асуув. 이제 마지막이 되니까 하나님께 묻는데 하나님이 대답하지 않았죠. За тэгээд төгсгөл нь ирээд тэрээр яалтчгүй Бурханаас гуйн асуусан боловч Бурхан хариултыг нь өгдөггүй. 이제 블레셋과의 마지막 전쟁을 앞두고 있습니다. Филисттэй тэр хамгийн сүүлийн дайн тулааныхаа өмнө ирчихсэн байж байсан. 근데 하나님이 대답하지 않아요. Гэтэл Бурхан өөрт нь хариу өгөөгүй. 그럼 어떻게 해야 될까요? Яах ёстой вэ тэгвэл? 여러분이 사울이라면 어떻게 해야 될까요? Хэрвээ та Саул байсан бол яах вэ? 사무엘은 죽었습니다. Самуэль өөд болсон. 사무엘 외에 선지자도 없습니다. Самуэлээс өөр иш үзүүлэгч Израильд байхгүй. 그리고 제사장의 그 우림과 둠밈이라는 하나님께 기도할 때 쓰는 것도 하나님이 대답해 주지 않아요. За тэгээд тахилч нарын дэмээ Бурханаас асуух үедээ хэрэгэлдэг урим тумимыг хэрэглээд хүртэл Бурхан хариугаа өгөөгүй. 하나님께서 대답해 주지 않습니다. Бурхан тэнд хариу өгдөггүй. 여러분이 사울이라면 어떻게 하시겠어요? За тэгвэл та Саул байсан бол яах байсан бэ? 어떻게 할까? Яах вэ? 끝까지 구해야지. Эцсээ хүртэл гуйх хэрэгтэй үстэй. 자신의 잘못을 돌이키고 하나님께 더 구했어야지. Өөрийнхөө буруугаасаа эргээд Бурханаас илүү ихээр гуйх хэрэгтэй байсан биз дээ. 근데 사울은 어떻게 했어요? Гэтэл Саул яасан бэлээ? 신접한 여인을 불러오라. Сүнс дуудагч эмэгтэйдэр очдог. Аваад ир гэж хэлдэг. 귀신을 접한 여인을 불러오라 이겁니다. Нэг өсөндөө чөтгөр дууддаг тэр эмэгтэйг өөрлөгөө дуудан 귀신에게 ачруулж. 물어서라도 답을 얻어야 되겠다 그렇게 생각하는 거잖아요. Гэхдээ энэ чөтгөрөөс ч болтгой асууж байгаадыг хариу авъя гэж бодсон байна. 하나님께 묻지 않은 겁니다. Бурханаас асуугаагүй. 하나님은 응답 안 하시면 응답하실 때까지 매달리고 부르짖었어야지. Хэрвээ Бурхан өөрт нь хариулахгүй байгаа юм бол Бурханыг хариулах хүртэл нь түүнээс гуйгаа зуураад залбирах ёстой байсан биз дээ. 반대로 다윗은 하나님께 끊임없이 물었던 사람인 겁니다. Харин эсэргээрээ Давид бол тасралтгүй Бурханаас асууж лавладаг байсан. 여러분들이 어떻게 해야 되는지 하나님이 무엇을 원하시는지 다윗을 통해서 배울 수 있는 겁니다. Та бүхэн тэгвэл яах ёстой вэ? Юу хийх ёстой байдаг вэ гэдгийг Давидээр дамжуулан сурах боломжтой байна. 그리고 다윗은 За дээрээс нь Давид 선으로 악을 이긴 사람이죠. сайнаар мууг ялан дийлсэн нэг. 사울은 끊임없이 다윗을 죽이려고 했습니다. Саул бол бүр тасралтгүй Давидыг хороох гээд алах гээд хөөсөн шүү дээ. 다윗이 사울을 죽일 기회가 여러 번 있었죠. Давидэд Саулыг хороох олон боломж олддог тийм ээ. 그죠? 동굴 속에서도 있었고 Агуу дотор байхад нь болж байсан байгаа. 들에서도 사울을 죽일 수 Кээр талд 있었습니다. байхад ч гэсэн ялгаагүй адилхан байсан. 근데 죽이지 않았습니다. Гэхдээ тэрээр хороогоогүй. 그리고 마침내 사울이 내가 잘못했다고, За тэгээд бүр эцэст нь Саул миний буруу байжээ гэсэн. 네가 의롭고 내가 악하다고 Чи зөвхт байж харин би буруут байна. 그렇게 자백하게끔 했잖아요. Бүр ингэж Саул хүртэл өөрөө өвчиж хэлсэн байна. 다윗은 선으로 악을 이긴 사람입니다. Давид бол мууг сайнаар ялан дийлсэн нэг. 여러분들도 그렇게 해야 돼요. Та бүхэн ч ихсэг адилхан байх хэрэгтэй. 예수님은 십자가의 죽으심으로 악을 이기시잖아요. Есүс загалмай дээр цовдлогдож үхэхдээ тэр мууг ялан дийлсэн биз дээ. 예수님이 천사들을 끌고 와가지고 그 유대인들을 다 죽여버렸으면 옳은 걸까요?
Есүс тийм ээ Тэнгэр элч нарыг авчирж байгаад тэр юудэшүүдийг бүгдийг нь алчсан байсан бол тэр зөвхт байх болов? 그건 선으로 악을 이기는 게 아니잖아요. Энд чинь сайнаар мууг ялан дийлж байгаа хэрэг биш үү? 십자가의 죽으심으로 죄를 끝내셨어요. Харин загламаа дээр үхснээр гим нүглийг тэрээр эцэлэн төгсгсөн. 그게 선으로 악을 이기는 겁니다. Энэ нь мууг сайнаар ялан дийлж 그게 байгаа. 하나님의 마음에 합했던 거예요. Энэ нь Бурхны зүрх сэтгэлтэй адилхан байгаа юм. 여러분의 마음은 하나님과 합합니까? Та бүхний зүрх сэтгэл Бурхантай адилхан байна уу? 그리고 다윗은 공의와 사랑을 같이 갖고 있었습니다. Мөн дээрээс нь Давид шудраг байдал болон хайрыг яг зэрэг өөртөө байлгаж байсан. 그게 하나님과 합한 거예요. Энэ нь Бурхны өмнө зүв байна. 여러분들도 공의와 사랑이 같이 있어야 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн яг адилхан шудраг байдал болон хайр таны дотор хоёулаа байж байгаа. 시편 101편. 101-ээс харъя. 시편 101편입니다. Дуулал 101. 101편 1절입니다. 101-ийн 1 байна. 시편 101편 1절입니다. Дуулал 101-ийн 1. 네, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Хайр инрэл ба үнний тухай би дуулна. Аяа эзэн танд би магтан дуулна. 자, 내가 인자와 공의를 찬송하겠나이다. Хайр инрэл ба үнний тухай би дуулна. 하나님은 사랑의 하나님이신 동시에 공의의 하나님이십니다. Бурхан бол хайрын бурхан дээрээс нь тэрээр үнний буюу шудраг байдлын бурхан юм. 다윗도 사랑과 공의를 사랑했고 그것을 함께 지켰습니다. Давид ч гэсэн хайр ба үнэн энэ шудраг байдлыг хайрлаж байсан өөрөө ч хамтдаа байсан. 자, 사무엘상 23장에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 1-р Самуэль 23 дугаар бүлэг дээр харах юм бол ийм үйл явдал гарч байгаа. 다윗이 그일라 사람들을 구해줘요. 그일라라는 사람들을 За 구해줍니다. Давид Келла гэдэг хотын хүмүүсийг аварсан байдаг. 근데 다윗이 그일라에 있다는 말을 듣고 사울이 쫓아오는 겁니다. Тэгсэн Келлад байгаагийн тухай сонсоод Саул хүрээд ирсэн. 하나님께 묻죠. Бурханаас асуусан. 이 그일라 사람들이 나를 사울에게 팔까요? 팔지 않을까요? Бурхан минь энэ Келлагийн хүмүүс намайг Саулд өгөх болов үгүй болов? 하나님이 대답해 줍니다. Бурхан хариултаа өгдөг. 널 팔 것이다. Чамайг тэр өгнө. Тэд нар өгнө. 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? 여러분 같으면 어떻게 해요? Хэрвээ та байсан бол яах вэ? 내가 그일라를 구해줬는데 나를 사울에게 팔어? Би Келлаг аварж өгч байгаад намайг Саулд тушаана гэж үү дээ. 내 이놈들을 전멸시키리라. Энэ хүмүүсийг би бүгдийг нь алнаа. 그럴 수 있잖아요. Ингэвч боломжтой байгаа зү. 근데 다윗은 그러지 않았습니다. Гэтэл Давид тэгээгүй. 그일라를 피하죠. Келлагаас тухтаад явсан. 나발이라는 사람이 다윗을 무시했습니다. За Набал гэдэг хүн гарч ирээд Давидыг үл томсорлон доромжилдог. 나발의 모든 것을 다 전멸시키려고 다윗이 쫓아 나옵니다. За тэгээд эргэж ирээд Давид тэр Набалыг бүх зүйлдээ хүүс тэмтрэх гээд эргээд ирсэн. 근데 아비가일이 나발의 아내가 다윗을 막죠. Гэтэл тэр Набалын эхнэр Абигаил гэдэг эмэгтэй хурж ирээд Давидыг зогсоодог үстэй. 다윗은 공의가 있었습니다. Давидд шудраг зам бол 근데 байгаа. 아비가일의 말을 듣고 그 나발의 것을 전멸시키는 것을 그만두잖아요. За тэгээд Абигаилийн хэлж байгааг нь сонсоод Набалын бүх зүйлийг устгахаа тэрээр болсон байна. 공의만 있었다면은 다윗은 그일라 사람들을 다 멸망시켜야 되는 겁니다. Хэрвээ Давидэд зөвхөн шудраг зам байгаад байсан бол Келлад бүх хүмүүсийг тэрээр алах байсан 나발을 байна. 다 죽여버렸어야 되는 거죠. Набалыг ч гэсэн бүх юмтай нь устгаж алах байсан байгаа. 다윗은 사랑도 있었거든. Гэхдээ Давидэд хайр бас байна. 그래서 그일라 사람들을 살려주고 피했던 겁니다. Тийм учраас Келлагийн хүмүүсийг орхиод тэндээс зүхтан явсан. 나발을 살려줬죠. Набалыг амьд үлдээсэн. 하나님께서 쳐서 나발은 죽습니다. Бурхан харин Набалыг цохиод Набал үхдэг. 하나님처럼 다윗도 공의가 있고 사랑이 있었던 겁니다. Яг л Бурхантай адилхан Давидэд хайр байна, шудраг замч 자, байна. 시편 바로 뒤에 109편 보겠습니다. За яг ард нь байгаа 109-ыг харъя. 자, 이 말씀을 여러분들 마음속 깊이 새겨 두십시오. Энэ үгийг бүгдээрээ зүрх сэтгэлдээ бүр гүн гүнзгий сийлээд үлдээгээрэй. 시편 109편 4절입니다. Дуулал 109-ийн 4. 109편 4절 109-ийн 4. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Хайрын минь хариуд тэд намайг буруутгасан.
Харин би залбирна. 나는 사랑하지만 저희는 나를 대적합니다. Би тэднийг хайрлаж байгаач тэд намайг буруутгаж байна. 다윗이 할 수 있는 건 기도하는 것뿐입니다. Давидын хийж чадах зүйл нь ердөөл залбирах. 여러분들 우리는 의와 사랑이 같이 있어야 되는 거예요. Тэр хүмүүсээ бид бүгдний дотор энэ зөвхт байдал болон хайр хоёулаа байж байх хэрэгтэй. 다윗은 시편을 보면은 다윗이 얼마나 감정이 풍부한 사람이라는 걸 알 수가 있습니다. Дуулал номон дээрээс бүгдээрээ харах юм бол энэ Давидын зүрх сэтгэл ямар бэлхэм дүүрэн ийм хүн байсан бэ гэдэг бүгдээрээ мэдэх боломжтой. 그 동시에 다윗은 왕이었고 전쟁에 능한 사람이었습니다. Тухайн цаг үед бол Давид хаан байсан. Тэр дайны талбарт тулалддаг хүн байсан. 하나님도 그런 분이에요. Бурхан ч гэсэн яг адилхан тийм. 하나님은 이 모든 것을 창조한 창조주이고 심판주이시죠. Бурхан бол энэ бүхэл зүйлийг бүтээсэн бүтээгч нь, дээрээс нь шүүгч нь тийм биз дээ. 동시에 하나님은 사람에게 이 예술적인 모든 감정을 다 주신 거잖아요. Мөн дээрээс нь Бурхан энэ хүн төрлөختөнд бүхэл зүрх сэтгэлийн энэ мэдрэмжийг өгсөн байна. 자, 다윗은 왕인 동시에 아름다운 노래를 부를 수 있었습니다. Давид хаан мөртлөө хажуугаар нь бас сайхан дуулдаг хүн байсан. 하나님은 심판주인 동시에 이 모든 아름다운 것을 창조하신 분입니다. Бурхан бол шүүгч нэгэн мөртлөө хажуугаар нь бас энэ үзэгсэлэнтэй бүх зүйлийг бүтээсэн нэгэн байна. 이 하나님의 마음과 비슷한 거예요. Тэгэхээр Бурханы зүрх сэтгэлтэй адилхан байгаа юм. 우리는 냉정해야 될 아주 정확할 때가 있습니다. За бид бүхэн үнэхээр бүрийн тодорхой байлгах ёстой тийм үе бий. 그런데 우리는 또 사랑할 때가 있습니다. Гэхдээ бид бүхэн хайрлах үе ч бас байдаг. 같이 갖고 있어야 되는 거 같이. Тэгэхээр аль аль нь л байж явах ёстой. Хоёулаа байж явах ёстой. 사랑이 없는 사람이 있어. Зарим хүн хайргүй хүн байж идэг. 어떤 사람은 또 너무 그 공의가 없는 사람이 있고. Харин зарим хүмүүс нь шудраг биш хүмүүс байдаг. 다 같이 갖고 있어야 됩니다. Бүгдийг нь адилхан байлгаж явах 자, ёстой. 전도서. Номдогчийн үгсээс харъя. 전도서 7장입니다. 7 дугаар бүлэг 16절. 16. 16절부터 18절까지 읽어드릴게요. 16-аас 18 хүртэл эндээс уншиж өгье. Иймээс шудраг байдлаа бүү хэтрүүл, мэрэгэн ухаанаа бүү дүвийлэг. Яагаад чи өөрийгөө хөнөөх ёстой юм бэ? Хит балмад, хит тэнэгч бүү бай. Яагаад чи цагаасаа өмнө үхэх ёстой юм бэ? Нэгээс нь зурч, нөгөөг нь тавилгүй байх нь сайн бөгөөд Бурханаас эмээгч хүн тэр бүгдээр амжилтад хүрдэг. 자, 이 말씀 좀 어렵죠? Энэ үг жоохон хэцүү байгаа үстэй тийм ээ? 안 어려워요? хэцүү шүү нөө? 근데 이 말씀 질문하는 사람이 없어. Гэхдээ энэ үгийг ирээд асуудаг хүн байхгүй. 무슨 뜻인지 알겠어요? Энэ яг юуны тухай яриад байгаа утга агуулгыг мэдэж гинүү? 자, 16절에 16 дээр 지나치게 의인이 되지 말며 지나치게 지혜자도 되지 말라. Иймээс шудраг байдлаа бүү хэтрүүл, мэрэгэн ухаанаа бүү дүвийлэг. 의롭게 되는 게 지나친 게 어디 있어요? Тийм ээ? Шудраг байхад тэр одоо хэтрүүлээд байх юм юу байх юм бэ? 지혜롭게 되는데 왜 지나치면 안 된다고 말할까? Гэхдээ би мэрэг ухаалаг байлаа гэ тэр нь юу нь хитрэх юм бэ? 또 17절에 이렇게 말씀합니다. Гэтэл 17 дээр хэлсэн байна. 지나치게 악인이 되지 말며 우매자도 되지 말라. Хит балмад, хит тэнэгч бүү бай. 무슨 말일까? Энэ юу гэсэн үг юм бэ? 그럼 적당히 악인이 돼도 된단 말일까요? Тэгвэл одоо хит биш би тэнэг байж балмад байж болох юм болов? 아닙니다. Үгүй байхгүй юу? 이건 어느 쪽에 치우치지 말라 그겁니다. Энд чинь юу гэсэн үг гэхээр аль нэг тал руу хитрхий байгаад иж болохгүй. Нэг талыг баримталж болохгүй. 한쪽에 치우치면 안 되는 거예요. Нэг талыг нь баримтлаад нөгөөх нь хайчиж болох. 하나님은 공의와 사랑이 똑같이 있는 분이에요. Бурхан бол шудрагаас болон хайр яг л адилхан байдаг нэг. 우리도 당연히 지나친 것은 좋은 게 아닌 겁니다. Бид бүхэн ч гэсэн яг адилхан нэг талыг хитрхий байлгаад байх нь буруу юм. 제가 이런 분을 압니다. За би нэг ийм хүнийг мэддэг. 신앙생활을 너무 잘하는 거야. Итгэлээр үнэхээр сайн амьдарч байгаа юм. 또 이런 분도 있습니다. А бас ийм хүн байна. 성경을 너무 열심히 읽는 거야. Библийг үнэхээр сайн уншдаг. 어떻게 됐을까? Яасан бол 지나쳤습니다. 지나치게 신앙생활을 잘하는 거예요. хитрүүлээд итгэлээр бүр хитрхий сайн амьдраад байгаа юм. 그러다 보니까 자기가
세상에서 제일 신앙생활 잘하는 걸로 착각하는 거예요. Тэгээд яваад байсан юу болсон гэхээр нөгөө хүн маань энэ ертөнцийн хамгийн сайн итгэлээр амьдрэх хүн бол би юм байна гэд андуурчихсан. 직장 생활을 합니다. За ажил дээр гараад амьдарч байна. 근데 직장에서 꼭 해야 될 일이 있는데 교회 간다고 그만두고 나오는 거예요. Ажил дээр нь бүр заавал хийх ёстой яаралтай ажил байж исэн чинь би сүмдээ явах ёстой гэд нөгөөдгөө хаяад гараад ирсэн байна. 지나치게 의인이 돼버린 거예요. Хитрхи шодрог байна гэсэн. 그래서 구원받은 형제님 직장에 이제 들어가게 됐습니다. За тэгээд дараа нь нэг аврагдсан ахыхаа газарт нь хамтдаа ажиллахаар орсон баг. 그래서 사장이 구원받은 사람이니까 신앙생활 잘할 수 있게 배려해 줬습니다. За тэгээд хамт ажиллаж байгаа хүн нь захирал нь аврагдсан хүн байгаа юм чинь гэд итгэлээр амьдрахт нь ч гэсэн тусдын болж сайн хандсан гэд. 근데 작은 일만 있어도 직장을 밀어놓고 교회로 가는 겁니다. За тэгэл нэг жоохон хийх ажил байсан ч гэсэн түүнийг шууд хаяад л сүм рүүгээ гараа явчихдаг. 지나치게 돼버린 거예요. Хитрүүлээд байна. Хитрхи байгаад байна. 또 이런 분도 합니다. За бас ийм хүн байна. 성경을 너무 열심히 읽는 거예요. Библийг үнэхээр сайн уншдаг. 너무 많이 보는 겁니다. Тэг бүр үнэхээр уншиж байгаа. 1년에 10독을 넘게 한 거예요. 10독을. Жилд 10 удаа бүтэн уншиж байгаа. 1년에 10번을 넘게 보려면 어떻게 해야 되는지 알아요? Хүмүүсээ жилд 10 бүтэн уншихын тулд яах ёстой бол 그러려면 하루 종일 성경만 봐야 돼. ийм байхын тулд бүр бүтэн өдөржингөө Библийг харж явах ёстой. 그게 불안했어요, 제가. Тэг би жоохон имээсэн. 그 나중에 지나치게 성경을 보다가 자기가 이제 하나님이 돼버린 사람이 있어요. За энэ хүн хитрхи их Библийг уншиж байгаад эцэд төгсгөлд нь өөрөө бурхан болоод яваад өгсөн. 내가 하나님이다 그렇게 된 사람이 아니고 Би бурхан байна гэж гараа явсан юм биш ээ. 자기가 누구보다 성경을 많이 안다고 착각하게 된 겁니다. Би хинээс ч илүү Библийг сайн мэднэгээд эндүрчихсэн байна. 지나치면 안 돼요. Хэтрүүлж болохгүй. 우리는 세상에서도 살고 있고 하나님 안에서도 살고 있습니다. Бид бүхэн энэ ертөнцийн дээр ч амьдарч байгаа, бас бурхан дотор ч амьдарч байгаа. 다 중요한 거예요. Мэдээж бүгд чухал. 그래서 18절에 이렇게 Тийм 말씀하잖아요. учраас 18 дээр ингэж хэлсэн байна. 같이 읽겠습니다. 18 бүгдээрээ хамт уншия. Нэгээс нь зуурч нөгөөг нь тавилгүй байх нь сайн бөгөөд бурхнаас эмээгч хүн тэр бүгдээр амжилтад хүрдэг. 이것도 저것도 다 해야 되는 거야. Энийг нь ч тэрийг нь ч бүгдийг нь хийх ёстой. 신앙생활도 잘해야 되고 학교 생활도 잘해야 되고 Итгэлийн амьдралаач сайнаар авч явах ёстой, сургууль дээрч би сайн байх ёстой. 신앙생활도 잘해야 되고 가정생활도 잘해야 되는 겁니다. Итгэлийн амьдралаараа сайн амьдрах ёстой, гэр бүлдээч би сайнаар амьдрах ёстой. 지나쳐가지고 한쪽에 치우침으로 말미암아 많은 문제를 만드는 사람들이 있는 거예요. Бүр хитрүүлээд нэг талыг хитрхи баримтлаад олон асуудал үүсгэдэг хүмүүс байдаг. 하나님을 경외하는 자들은 이것도 잘하고 저것도 잘합니다. Бурханаас эмээдэг хүмүүс энийгээ ч сайн хийдэг, тэрийг нь ч сайн хийдэг. 신앙생활도 잘하고 Итгэлээрээ сайн амьдрна, 학교 생활도 잘하고 сургуулийнхаа амьдралыг сайн, 집에서도 잘하고 гэртээ ч сайн байдаг, 친구들한테도 잘하고 найз нөхөдтэйгээ ч сайн байдаг. 그게 하나님을 경외하는 자의 올바른 모습인 겁니다. Энэ бол Бурханаас эмээж байгаа нэгний зөв дүр төрх юм аа. 다윗은 그런 사람이었던 거예요. Давид бол тийм хүн байсан. 한쪽에 치우치지 않고 자기에게 주어진 모든 일을 최선을 다해서 할 수 있는 그런 사람이었던 겁니다. Нэг талыг л баримтлаад явдаг биш, өгөгдсөн байгаа бүх зүйлийгээ итгэмжтэйгээр сайнаар хийдэг хүн байсан. 그리고 다윗은 기다릴 줄을 알았습니다. Дээрээс нь Давид хүлээж мэддэг байсан. 하나님도 기다리시는 분입니다. Бурхан ч бас хүлээдэг нэг юм 자, аа. 그 뒤에 이사야 30장입니다. За бүгдээрээ хоошоо Исая 40-оос харцгаая. 이사야 30장 Исая 30 байна. 18절. 30-ийн 18. 같이 읽겠습니다. Исая 30-ийн 18-ыг бүгдээрээ хамт уншия. Эзэн та нарт нэгүүлсэнгүй хамдан хүлээж байна. Тиймээс тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна. Учир нь эзэн шудраг ёсны бурхан түүнийг хүлээгсэд бүгд ерөөлтэйе. 자, 하나님은 기다리실 줄 아는 분입니다. Бурхан бол хүлээж мэддэг нэг юм. 다윗도 기다리는 것을 배운 사람인 거예요. Давид ч бас хүлээхэд суралцсан хүн. 하나님은 기다리시고 다윗도 하나님과 합한 마음이 되었던 겁니다. Тэгэхээр бурхан ч бас хүлээдэг, Давид
үүнээс нь суралцсан бурхантай адил сэтгэлтэй байсан. 그래서 여기 여호와께서 기다리시나니 Энд хэлсэн эзэн хүлээж байна. 그리고 마지막에 그를 기다리는 자는 복이 있도다. Төгсгөл дээр нь түүнийг хүлээгсэд бүгд ерөөлтэйе. 그러니까 다윗은 기다리는 법을 배웠어요. Тэгэхээр энэ Давид хүлээх аргад суралцсан. 여러분 사울 죽이고 사무엘의 예언을 이룰 수 있잖아요. Хүмүүсээ Давид Саулыг алаад Самуэлийг хэлсэн тэр үгийг нь биелүүлэх боломжтой байсан шүү дээ. 다윗에게 사무엘이 기름을 부었단 말입니다. Самуэль тийм үү? Саулыг тосолсон байгаа. 아니 사무엘이 다윗에게 기름을 부었단 말입니다. За, Самуэль Давидыг тосолсон тийм ээ. 다윗이 왕이 될 거라고. Давид бол хаан болно гэсэн. 그 다윗은 그걸 알고 있었잖아. Давид өөрөө мэдэж байгаа шүү дээ. 근데 사울이 쫓아오는 겁니다. Тэгсэн Саул өөрийг нь хөөж байна. 마침 사울이 잠을 자고 있어요. Тэгсэн яг тэр үед нь Саул унтаж 죽일 байна. 수 있었어. Тэр үед алах боломжтой 그리고 байсан. 죽이면 내가 사울을 대신해서 왕이 될 수 있다고 생각하지 않겠어요? Тэр газар би шууд алчих юм бол Саулын оронд би одоо хаан бол чадна гэж Давид бодоогүй байх уу? 근데 죽이지 않았습니다. Гэхдээ тэр алаагүй. 다윗은 하나님이 사울을 해결할 거라는 걸 알았거든. Давид бол бурхан өөрөө Саулыг шийдвэрлэх болно гэдгийг нь мэдэж байсан. 여러 번 죽일 수 있었지만 죽이지 않았잖아요. Олон удаа Саулыг алах хөнөөх боломжтой байсан ч тэрээр гар хүрээгүй. 하나님의 마음에 합한 자는 누구냐면은 Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэдэг нь хэн бэ гэхээр 기다릴 줄 아는 사람. хүлээж мэддэг хүн. 언제까지 기다려요? Хизээ хүртэл хүлээх юм бэ? 주실 때까지 기다리는 겁니다. Өгөх хүртэл нь хүлээдэг. 하나님도 기다리시고 하나님의 마음에 합한 자도 기다리는 겁니다. Бурхан ч хүлээдэг. Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн хүртэл хүлээдэг. 자, 시편 40편. Дуулал 40. 시편 40편 Дуулал 40-ийн 1절입니다. 1. 시편 40편 1절입니다. Дуулал 40-ийн 1 байна. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. Би эзнийг төвчээртэйгээр хүлээсэн. Тэр над руу ойртож хашгирахыг минь сонссоо. 기다리는 자가 하나님의 마음에 합한 자입니다. Хүлээдэг нэгэн бол Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн юм. 아브라함은 아들을 주시겠다는 약속을 받고 25년을 기다려서 이삭을 받습니다. Авраам бол хүүг өгөх болно гэсэн тэр амлалтыг аваад 25 жил хүлээж байгаад Исаакийг авсан. 야곱은 20년이 지나서 가나안 땅으로 돌아옵니다. Яаков 20 жилийг өнгөрүүлэн дараа нь Канаан нутагт орсон. 요셉도 14년이 지나서 총리가 되잖아요. Йосеф ч гэсэн 14 жил өнгөрч байж сайд болсон. 다니엘도 어려서부터 믿음을 지키고 늙어 죽을 때까지 하나님의 뜻을 기다렸습니다. Даниэл ч гэсэн адилхан багасаа ахуулан тэрээр итгэлийг сахиж амьдрсаар хөгшөрж өөхөх хүртлээр тэрээр итгэлээсээ холдоогүй. 사도 요한은 70년 동안 기다려서 하나님 앞에 갔습니다. Илч Йохан ч гэсэн 70 жил хүлээж байгаад Бурхны өмнө очив. 그러니까 기다리는 자가 하나님의 마음에 합한 자예요. Тэгэхээр хүлээдэг нэгэн бол Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн. 근데 그럼 반대로 조급한 사람은 급한 사람은 За тэгвэл эсэргээрээ яаруу твдүү хүн бай. 빨리 결과를 얻고 싶어 빨리 무엇을 결정하고 싶어 하는 사람은 하나님의 마음을 이해할 수 없는 겁니다. Хурдан ямар нэгэн зүйлийн эцэг нь үзэх гээд хариуг нь үзэх гээд яардаг юм хүн Бурхны хүлээж чадахгүй. 급할 필요 없습니다. Тэгэж яар сандрах шаардлагагүй. 하나님은 하나님의 때에 모든 것을 이루십니다. Бурхан бол өөрийнхөө тогтоосон Бурхны цагтаа бүхий зүйлээ гүйцэлдүүлдэг. 기다리면 돼요. Хүлээгтэл болно. 제가 신앙생활 해오면서 하나님 기다리라고 하시는구나 그걸 배우고 있는 겁니다. Би итгэлээр амьдрах хугацаанд Бурхан хүлээ гэж байгаа юм байна штэ гэдгийг одоо сураад явж байгаа. 그리고 마지막으로 하나님은 사람들에게 하나님의 이 복음을 전하길 원하십니다. За тэгвэл хамгийн сүүлд нь Бурхан бүх бусад хүмүүст энэ сайн мэдээг хүргээсэй гэдгийг хүсэж байгаа. 예수님을 보내신 것도
죄인을 구원하라고 보내신 거잖아요. Есүсийг илгээсэн нь ч гэсэн гэмтнийг авраарай гэж илгээсэн биз дээ. 하나님의 마음은 사람들이 하나님의 그 사랑을 깨닫고 돌이키는 걸 원하십니다. Бурхны зүрх сэтгэл бол хүмүүс Бурхны энэ сэтгэлийг нь ойлгон эргэн ирээсэй гэдгийг хүсэж байгаа. 다윗도 마찬가지입니다. Давид ч гэсэн адилхан. 왕이지만 그는 전도자가 됐던 겁니다. Хэдийгээр хаанч гэлээ тэрээр бас тараадаг нэгэн номлогч нэгэн байсан байна. 하나님의 그 행사를 전하리이다. Би Бурхны үйлсийг тунхаглах болно. 시편 9편 Дуулал 9-өөс харъя. 시편 9편 1절입니다. За дуулал 9-ийн 1 байна. 9편 1절 9-ийн 1 같이 읽어보겠습니다. хамт уншия. Бүхий л зүрхээрээ би эзэнд талархах болно. Бүх гайхамшигыг тань би тунхаглана. 주의 모든 기사를 전하리이다. Бүх гайхамшигыг тань би тунхаглана. 그러니까 하나님은요, 하나님의 사랑을 모든 사람들이 알기를 원하시잖아요. Бурхан бол өөрийнх нь Бурхны хайрыг бүхий л хүмүүс мэдээсэй гэж хүснэ үстэй. 다윗도 그 하나님을 전하는 걸 언제나 그걸 원하고 그걸 행했던 겁니다. Давид ч гэсэн үүнийг хүсэж байсан, хизээч үүнийг дараа нь дамжуулж байсан. 시편 71편 Дуулал 71. 71편 71. 15절입니다. 71:15 байна. 15절 들어보세요. За эндээс уншиж өгье. Ам минь таны зөв шударга, таны авралыг өдөржин ярина. Учир нь би тоогонч эс мэднэ. 주의 의와 주의 구원을 내 입으로 종일 전하리이다. Ам минь таны зөв шударга, таны авралыг өдөржин ярина. 계속 하나님에 대해서 얘기했던 겁니다. Байнга л Бурхны тухай ярьж байсан баг. 17절, 18절입니다. 17, 18 дугаар ишлэл байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Бурхан та залуугаас минь нэглэн намайг сургасан. Идүүгээ хүртэл би таны гайхамшигт үйлсийг тунхагладаг. Бурхан хөгшөрч бууралдах үед минь намайг бүү орхиоч. Таны мотрыг би үр хойчос. Таны хүчийг ирээдүйн бүх хүнд тунхаглах хүртэл бүү орхиоч. 어려서부터 늙어 죽기까지 다윗은 하나님의 기사를 전했다 그렇게 말하고 있는 겁니다. Бага залуугаас хөгшин буурал болох үлтлээ Бурхны гайхамшиг тэрээр тунхагласан гэдгийг энэ дэр хэлж байна. 그리고 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. Дээрээс нь бүх хүнд тунхаглах хүртэл намайг бүү орхиоч. 하나님의 마음이 그거였으니까. Тэг яагаад гэв? Бурхны зүрх сэтгэл юм байгаа байхгүй юу? 다윗도 같은 마음이었던 겁니다. Давид ч гэсэн адилхан сэтгэлтэй байна. 지금 하나님의 마음은 어떨까요? Тэгвэл яг одоо Бурхны сэтгэл ямар байгаа вэ? 그 사랑을 모든 사람이 알기를 원하는 거예요. Энэ хайрыг бүхий л хүмүүс мэдээсэй гэж хүсэж байгаа. 그럼 우리도 하나님의 마음이 합한 자가 되려면 이 복음을 전하는 겁니다. Бид бүхэн Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болохын тулд энэ сайн мэдээг тараадаг. 그게 하나님의 마음에 합한 자예요. Энэ хүн бол Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн юм аа. 하나님의 마음은 온유와 겸손하시다고 성경이 말씀합니다. Бурхны зүрх сэтгэл бол дүлгөөн бөгөөд даруй гэж Библиэр хэлж өгсөн. 하나님은 공의와 사랑이 동시에 있습니다. Дээрээс нь Бурханд шудраг байдал болон хайр хоёулаа байдгаа гэсэн. 하나님은 선으로 악을 이겼습니다. Бурхан мууг сайнаар дийлсэн байна. 하나님은 기다리시는 분이었습니다. Дээрээс нь Бурхан хүлээдэг нэгэн байна. 하나님은 모든 사람에게 하나님의 사랑을 전해주길 원하시는 분입니다. Мөн Бурхан бүхий л хүмүүст энэ Бурханы хайр тунхаглагдаасаа хүрээсэй гэж хүсдэг. 다윗도 똑같은 마음이었던 거예요. Давид ч гэсэн адилхан сэтгэлтэй байна. 다윗도 마음이 온유하고 겸손했습니다. Давид ч гэсэн зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруй байсан. 하나님의 마음이 합한 사람이었으니까. Яагаад вэ? Бурхантай адил сэтгэлтэй. 다윗도 선으로 악을 이겼습니다. Давид ч мууг сайнаар дийлсэн. 그리고 다윗도 기다릴 줄 알았습니다. Дээрээс нь Давид хүлээж мэддэг байсан. 그리고 다윗은 그 하나님의 행사를 끊임없이 그 백성들에게 전했습니다. Дээрээс нь Давид Бурханы ажил хэргийг энэ ард түмэнд тасралтгүйгээр тэрээр тунхаглан ярьж 그게 байсан. 하나님의 마음에 합한 자인 거예요. Энэ нь Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу хүн юм аа. 자, 여러분들은 하나님의 마음에 합한 자가 돼야 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болох хэрэгтэй. 그래야 그 다음 말씀이 있거든. За түүний тэгж байж түүний дараагийн үг нь байна. 사도행전 13장 Үйлс 13-ийн 13
22절 22 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийг минь дагуух хүн Есүсийн хүү Давидыг би олсон. 하나님은 하나님의 마음에 합한 사람을 찾으시고 Бурхан өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүнийг хайдаг. 그 사람을 통해서 하나님의 뜻을 다 이루시는 거예요. Тэгээд тэр хүнээрээ дамжуулан бүх хүслээ биелүүлэхийг хүсдэг. 여러분들이 하나님께 쓰임 받기 위해서는 하나님의 마음에 합한 자가 되어야 됩니다. Та бүхэн Бурханд ирмээр хэрэглэгдэхийг хүсэж байгаа бол Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух хүн болох хэрэгтэй. 하나님의 마음이 하나님의 마음에 합한 자가 어떤 것인지를 말씀해 드렸습니다. Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух хүн гэдэг нь ямар хүн байдаг тухай сая хэлж өглөө. 자, 먼저 온유와 겸손입니다. Хамгийн түрүүнд дүлгөөн бөгөөд дарав. 그죠? Тэмэцтэй? 온유하고 겸손한 사람이 하나님의 마음과 같은 사람입니다. Дүлгөөн даруй хүн Бурханы зүрх сэтгэлтэй адил байдаг гэнэ. 그리고 선으로 악을 이기는 사람입니다. Дээрээс нь мууг сайнаар ялдаг нэг. 악으로 악을 이기는 게 아닙니다. Муугаар мууг ялах бишээ. 선으로 악을 이기는 사람이 하나님의 마음에 합한 사람입니다. Харин мууг сайнаар ялдаг хүн бол Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу нэг. 그리고 공의와 사랑이 함께 있는 사람입니다. Дээрээс нь шудраг байдал болон хайр хоёулаа байдаг нэг. 기다릴 줄 아는 사람입니다. Хүлээж мэддэг нэг. 그리고 하나님의 행사를 전하는 사람입니다. Дээрээс нь Бурханы үйлсийг тунхагладаг нэг. 그것이 하나님의 마음에 합한 사람입니다. Энэ хүн бол Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух хүн юм. 그리고 그 사람을 통해서 하나님의 뜻을 이루시는 거예요. Тэгээд энэ хүнээр дамжуулан Бурхан өөрийнхөө хүслийг биелүүлдэг гэсэн байна. 이 하나님의 계획은요. 하나님의 마음에 합한 사람을 통해서 이루시는 겁니다. Яагаад гэвэл Бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөг өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуу байгаа хүнээрээ дамжуулж байж гүйцэлдүүлдэг. 여러분들 사울은 모든 것이 풍족했지만 하나님께 쓰임 받지 못했습니다. Хүмүүсээ Саул бүхий зүйл нь төгс байсан ч гэлээ тэрээр Бурханд хэрэглэгдэж чадаагүй. 그러나 다윗은 작고 약했지만 끝까지 하나님께 쓰임 받은 사람입니다. Харин Давид бол хэдийгээр өчүүхэн дутмаг нэгэн байсан ч гэлээ эцсээ хүртэл Бурханд хэрэглэгдсэн. 하나님의 마음에 합한 사람이 되십시오. Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух нэгэн болоорой. 하나님과 같은 마음을 가지셔요. Бурхантай адил сэтгэлтэй болоорой. 그럼 하나님의 마음으로 다른 사람들을 보셔요. Тэгээд Бурханы зүрх сэтгэлээр та бусдыгаа хараарай. 하나님의 마음으로 모든 것들을 보려고 해요. Бурханы зүрх сэтгэлээр бүхий л зүйлийг харъя гэж хичээгээрэй. 그러면은 하나님의 마음을 갖게 됩니다. Тэгхийн бол Бурханы зүрх сэтгэлтэй болно. 그 사람을 통해서 하나님은 그 뜻을 이루시는 겁니다. Энэ хүнээр дамжуулан Бурхан өөрийнхөө хүслийг биелүүлнэ. 네, 여러분들이 그렇게 되었으면 좋겠습니다. Та бүхэн маань бас тийм болоосоо гэж хүсэж байна. 네, 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리 주님, 그 옛날 다윗을 하나님의 마음에 합한 자라고 하신 그 말씀을 우리가 기억합니다. Бидний эзэн минь тэр эрт үед Давидыг та миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэх энэ үгийг бид мэдэж байгаа билээ. 우리 또한 다윗처럼 하나님의 마음에 합한 자가 되기를 간절히 원합니다. Бид бүхэн ч бас Давид шиг Бурхан таны зүрх сэтгэлийн дагуух нэгэн болохыг хүсэж байна. 하나님의 마음을 더욱 깨달아 알 수 있게 해 주시옵소서. Бурхан таны зүрх сэтгэлийг илүү ойлгон ухаарахад минь туслаарай. 우리도 예수님처럼 다윗처럼 온유하고 겸손한 자가 되게 해 주시옵소서. Бид ч бас Есүстэй адил даруй дүлгөө нэгэн болоход минь туслаарай. 선으로 악을 이기는 자가 되게 해 주시옵소서. Мууг сайнаар ялан дийлдэг нэгэн болгоорой. 기다릴 줄 아는 자가 되게 해 주시옵소서. Хүлээж мэддэг нэгэн болгож өгөөрэй. 공의와 사랑을 함께 갖게 해 주시옵소서. Хайр ба шудраг байдлыг хоёуланг нь байлгадаг нэгэн болгож өгөөрэй. 하나님의 행사를 전하는 자가
되게 해 주시옵소서. Бурхан таны үйл ажлыг тунхаглан тараадаг нэгэн болгож өгөөрэй. 하나님의 모든 뜻을 이루는 자들이 되게 해 주시옵소서. Бурхан таны бүхий л хүсэл үйлийг биелүүлдэг нэгэн болгож өгөөрэй. 그리고 하나님 앞에 서게 해 주시옵소서. Мөн тиймхүү Бурхан таны өмнө зогсоход туслаарай. 이번 대학부 수련회를 통해서 우리 형제 자매들의 마음이 하나님의 마음에 더욱 가까이 다가가게 해 주시옵소서. Энэ удаагийн оюутнуудын цуглартаар дамжуулан манай анхан дүүснэрийн мань зүрх сэтгэл илүү их Бурхан танд ойртоход нь та тусалж удирдаарай. 우리를 사랑하시는 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен.